so far. Ya obetumi akọ fake Nhyira FM na wakodi dwumadie no achi ewo ho ede amaye radio no aye Nhyira 104.5 na ene efiada ene eboja ye ene yebedi nkomo papa no nkomo miensa ya ene medie yansam keto akra 84 bi no obi mfre obi se Nhyira FM obraju medie bre na so enu ntino obi amra na dwumadie ayefa aputu sam yefa enoma pawo edo tutu ya brabo ede boy ya brabo do tutu ya dada setena ho no we usa dwumadie ho dwumadie be bie program be bie ebi ani ho bie je se obra edwumadie medi ede wo ba adwoa tenement na pisa bra kosi se no miensa ebe bono na yemfa dwumadie no emrew na me kai mo se enkomo bi boba obra de se munim dada wati at enkomo bi boba na bra esemu no ebeba mente ho nkyerɛw ema nipa no wona ne ho so da bi we execute why execute to ana no pay menya ho edite ho na mebata ho akyerɛw obi a wono obi de na ba ne ho abeka adwa mu no ya wote ha na no den no nipa no beta na chi no nipa ne de edi no amene ono so nipa ne ba fidie so na enye dwumadie wo ya hini biem so ati asenti no tamu ko twu we fitness tukiko ensema eba be ba wo bra dwumadie so no eje se mu dwane dai wo fidie so ba se mi o ma na ba no ano de na ni nyina ya na nya ne se biem da bi nya satam ya ba wo mu no wo ye ka ne zefa eba na be wo fitu so na wo nkomo na da bi ebisi na ebe pie wani ma wo ko abefa so a ototo mi ma se be ya wo nkoto de ntisi me wa sara poma e wa ha ya abaya wa wo peche ram so me ba ko yeni me ekote ba ira mu mamu a bi anko wo so me de sabre wo da ho a me wo hwe no wo fuo ya ye nkwan abeduro ne za abeduro za ka zai wata se ya ni se sochi na nko wodi na no ko hwehwe na akoda yi nya bi no na kora wa wo peche abaya kete wodi abuhare o ma me kan wo papa kan wo eno mu nyina ba fidi me fi anto wada ame ko sara so na me hunu ne pam no a wa wo peche a wo na aye na wode ne ba abafia ha sara eti sai boko de eye boko na mo na aye eno oduru ha nya boko sa mani tua e de na ade na me pa cho eye de me ne nye enyem wo ye ne maame no friend se ne ndra no tele shi adwa se me ne be shi adwa na di mana ne ba boy e be pe me so pe e na me ne so maame de o mana nyi na bo che o ko su adwa no we pa cho wo la shibi ashaman e wo ho anchen pa cho boy na me ne nye maame na wo shi a boy na maame we na boy na di ka shi na me ho na me ko school what kind of school will I should be? Okay. It's one of me feel about my and my many friends and in Brian Senior Juma on Channel hairdresser. They did man and never boy in my ever pen. Man, they finish one. They say, my things are never in. They catch her and say, over 2 points. Now say, you know, I tell 7 and you know, Benima. I want to 80 members. I want to the best. It's sad, yeah, about myself. When I call you, a quarter drone no me so she amba. Yet, this and 19 answers. A drone and alcotoy. A modi, Unuma drone. Pachaman, boy, and a cassa saying, insane. Pacham, listen insane. No, mammy, Scadade, Cano Crow, Pacham, Fisiana Berman Acasa. Pacham, we are sure so no catch us saying insane. One is insane. My friend, no, no, Mausica. I don't know, mammy, Scameko, and you're not catch a boy in the so saying insane. I've been a catcher. Or frame. Me friend phone so no so oba ne ma me shop o na me da to oba e no de kan e be no se we de asem na aba na ne ma me etia na kwanto be sei nti se de ne me nsei no ma me ska se me nkoto ma me 3 million se me fa nkoto adru no na me to nti me ye na amba ti ne ma me ba ye no ana o se o menyim na me pese me ka kire no na ade to abonte se menyim dan ba no so ma me mbo na manye
Say yes, I no send a side of Beko pharmacy. I got the test and me the test. I should say many mana. Say yes, I no test ye. No, who say many. None my manager say, oh, besides say, one I'm in him, one hand who poker and busame. So I am say, why you ban a man in him. Then you'll be an amiable banana and meaning or some men can't choose and say, me catch ya wa, na going to an embasso. It's in my middle ancassa, no tuna shop, no coffee. No friend, banana, you may be sunny, banana, banana say I or no. They are not Joan and a panami bear for ya, sorry, no, me clean shop one and me now call. Nanny, mammy. The mammy, friend, you fear me queer, and the bannets now, and mammy swamp, pets and passo. No, Missy means nothing. The Miss Nassano, no, say I. Well, Busani Bano, Nebana say or no. Nancy Siano, Nipano or Buana Mani Banner to Quino. So what Tissani back race any ma, nya dear na quantum a bet me a basso. Until they said a banner say, O people sans and one am an any ma. Minka say, Nipana Millennium were too quine. Mammy Chile say, Nibana Millennium, Minka say, Nibana to quine. Until actually send a banner to me, Korea. Now, feel my bonny Benedine. Until one of me boy, no, I'm in a castle. If I child on the castle. Until I may come on in common way, me peer freedom, may call shop or back. Sister been so no di can so fra boy na busa ne say won na nyem mana ama boy na ka chen sa ne o no a na na nyem na so ma me hu ani befu ama ne bibia say abo no ti me kwa na on na me ko susu chen se mama Aisha say no ma ka kire mi o na say me ko bie ma no ko ye sa de we ya na kire me sa abo ne bani din a asem na akoye mienu e ba nso mo njimi ndi say obi na me kan afa de me say madam ne ba o mo nji ndi ntim de me ntimi nye sa de we yo ana onu se a onu kro ma me nkasa obi bisa me ame mbo ne benedin still ma me yin she obi ablanya obi a tini ma me nso ba shop onu mu no na so pese ye o ka kire mo hono mu no on kan kire mo ho na sister ne so te ne 20 cent enye ma bedi kan ka kire ndada ama fe nso ko no akra odi kan busa boy na ma boy ne se onu a nti ontimi yin she obi a nti onu mu na o se and yes I had obekuma kwa akotwa scan ahwe se edro na medical ye no anse ya anase anye bibia ho ana tie kotwa no mo se enya 3 months 1 week any 2 days ya ba ye no boy ne se nyo no ane ma me so se enya ne ba no na ma ne ba ne kwa brochi nti na makofa nyense wa bonten e de ba be se ne ba na kwantu nti nya ne ba no nti nya don de obehwe me ne kaple nti mi hwe ma one so kakra nti ne ne ba na kwantu no ma se na wi abona no aduane dia eno ni 1000 e de ma meto aduane di nti mi nko ntena me papa so enko ble e wa kula na se wonu mu nti ma me a me nua me ne ba ono so to obi nchen e wo su nti ma me no frɛ ma me no em se na kuma no no o frɛ ne so mbra na se na aba ma me do be no se on hwe ma me ne papa enko obeji me na matan ne nchen akosi se me wo awie nti ono a na ahwe ma wo mu a minro mutoto no na ahwe me wa hwe me bibia ono a na eyeye akosi se me de wuwie ya me de ba ma me mu nchen se mo de me ba ha se na me de aba ma me mu nchen tino ese no boy no so wonyinyin se no acho da bi o so wonje na ne ma me no po kire se nyinse no me di fra bontin na eba na ne papa boy ne papa mabusua emunye se me de nyinse ne fra bontin moja fra bele ne ba na se me kowo a sakura na enwu a me mewu ho na ka asase boy ne ma me ne ka asase mu wa bra wonyim no ka asase no kire o me nyim no ka se me di moja fra ba o mabusua mu no na se enye ne ba na me de be hye no no me kowo a na boy ne ma me no ede na waya ama na hu na ama wo kasa menye bibia wo ne be ma foforo bi asai ne ba no ahyehyɛ wa mama me na hu ana ne sida na okache wo se wodi mogafra eba wa nwu akora ne bewu menim de wa hu ma me so menye be masem wo ma onhu ye menye be masem wo ma onhu ye bo no ne kire se ye kotwa scan no date ayeye me ne ba ne ye hia na ntesa na woni ne ba ne hia na ma me no oho bacho da bi no ni ho ti sida na okasa bacho menim se ebia obo ma no na mendi su nti na ode gina so yesa na ase den ya menim okeka asansem we nyina kire ho ana na ewo ho ipacho wa tama oka se me ne ni nyimi di moja fla ba ebusuan ni mu a me ko wo a mewu ana ase akora ne bewu no sata me afle meeting ayeye papa na ewo eni ma me a o hwe me no no so wo ho no papa be pacho papa ni no won kan ho pacho oba ho no oba ho ka ba ho na ma nam so a me di oni me di ne oni me ko no
ana maame ne se o mam papa mfa me nko obeji me no ahwe me amma wo awie so na ahwe me amma wo awie am de tina ase kasai maame na akotena ne nche bajai e wo su hono mo a boy ne maame keka saa nsem no se yeduabo se yede ye o yetimi hu no se wodi mojafra e ba na busuam ti wa hwe yi a wo kowo a wo bewu ana akoda ne bewu no na wo papa ya wote we no ho de nko o papa so papa me mo akwa aba wodi ne kwaku frempon me mo akwa aba asema wo be ke no kore pa ke no kore ko wona maame ne ka saa mi an wo no maame no ana fa fon e frɛ me en sa me de aduane ko mane wo mo dwara ntimi free e ho ko e no e ko habam kakra ntimi de me fon to bia me adwuma no amu se fon le bel no am ko fai e ko fa na maame no an wo frɛ me se me mra na ade bi ko so me se di ade no se da ire me kan e de so meka na eye ama wonyem na ma ya ama nkyere me be makro ntimi se wona awo no te wo ba de a abe krokro no obeka ne mo nyala be du hade a o lor fe ene obra wa se ni na magi usika ama tampa me do bo me ramane e ma e pe bosia de koi tin ko duye e ko e kuma no akoya wo ne nchen no amne ni nyina akọ sister no te ko du ampa no ho no te nyumre be no nsan fa ko bo no so ni ehia nti ho ono de tu anim se eye ama enyim ka se nyem be ko a me nyankwa na wasafe back abo ma ne se afedie se ne ba no ene ni ama enyim wana ka saa eye be ma na maame Chris maame ene bo ma ne se afedie se eye ne ba ene ni ama enyim no be saa ite se binya de me saa na me so da bra no ko se bra ne yin ne kwan a ye fa so tiampam le koi ye ni akotena te fiara se ya ne akotena sem no so ito wa ye ka kan sem no ma fe wa senya ne banwa e ma ye to sempa ma boy no ono so na danfo ba mu aba akone bae to boy no so kire se ampa one me bai ahia na tie na mra akrai bona ma ne se wanyim no date a one akrai we di hia eni date a ono so ani akuri sia no eye adekro na momo ko doctor no yom go twa scan no na so ko test no se desi no na kakra e broso intanumu no ahono wonte ase inti wajin se no nyi nam se no masa o kasam no nyadwen yemi kura minim ne se e ma so ntamu nyim a omutimi bu o monsa e fa ho na nyi se e wo ho inti so ka se wama sika otaduro itinyin sana seya na so obaka choso wanyemu a upro pa ene sana wo hawo ne sei ndi pasempa bi eka oyere wanyemu na etabubu fa ho mpa chandi wanka bi anke bet ya na e ma no eka ama me wo ye be ma na akasa na se de wo ka so ba na ekasa mpa cho ya na e ma no tate so mo ka tate so mo ka ese oba anyi wotimi bu ne sa e fa so wanyem yo e mo me ye nduro ntimi de ebu nya ye foto e kire boy no eno maame ene begefo amfa se ehia no e ka bia maame ne se da na so mukrom omudo mumpe mojafra ne se me bai akofa be ma afro de abre ne banu de a e kwanto na wotu ne ntidi a ende se okwa wo so a oma ne mo se nya onko ba bia na se ya ne banu so a eduru a ne banu so no ono so problem na maame me sabe ngese bia enipa no me pubi se ebi mfiri me mu ana me pubi se bi nko le mo gidi onyami mu se minyame am som no ni de na ki no me ba we se no na ngono ato ba ba sa le tu nyam som mu na oba won chen no na oba abi ne yeso aso le ko no so oba yoa be ma yer ho ade na so ko ne da aso mu no yi ni sin chen ekwese be ma no be ne ho ade na odi adsedia ba ya safre no aso ne it sabe no a o ka we se no be ma no o ha me ba no it sabe o ka no me entomasum ana me nyo asoma o ka no so eni but le minyame am so no me gidi se me ba no onti fa sam to oba no so e ya oba no a me so oba no di nka ka se oni akura no ana atena ana wona man sika so it so wo nyina ka se enya oba no dia
na enokre bia yedai eni nti hono ka se ena sa na tie dia oni akora no entra efuma de yedai enko na nyame ano wo a ana so wo ho ana enko hwe no say tie dem dia akora no me hando bad na ma ene ye wo no ba no ensa ma hwe akora no nti hona ma me ka se papa obadwa eba me ho no eminim no enam akofa so ana ma hu obadwa ba se obadwa ba ye wabaye no me ma fa ama enko akurase sakofa se onyere hwe no a me a refa ma me e akura no be nyame adomo se so be wo ho ma me be wo se so me na wo ha so me na wo ha timen kama na nche ko isampa akura no ma me ne je no tima me no na ahwe no a ko si bra odi awo nti se be ba no e ka kontompo bia anim eno kura wo mu na akura no aka no ana de beso nim e wo mu eso eno no yo ma me misa wo ba no aside Chris no be ma foforo ben ena no be frefre wo no pacha obi ani hobby e ka Chris nko a be me ya ye so ya adwuma wo he ma merci be ma aside Chris no na be ma foforo ka ho pacha dabi mini obi aka Chris yes me ma me nsemu a pacha dabi ye ne Chris akasa pacha mini be ma me nsa se na mo ka no ono nko ana me ko ho no mo ope me ono nko ana be ma me nim no ono nko anso ni pa me ni hia ye Chris no nko a me pacha ono nko a na wo ye virgin me pacha dabi na me di kan date alba na me to bi nchen amma ba ma me mo me ni wo kra bi e wo kuma ase anan kran pacha nkran ho no mo kan ho na pacha ba na me ni wo bi ansa nipa no ye adwuma be pacha ye delivery e wa akra ho no mo ba me na ja dada kra no akra e fe na obeka be makro no pacha woni ni ja ya ansa na wo ba be fa me ba Chris o me ko ma me mo asa ba akra ha se kura ye fe no kro no sa ni pa na obeka nti on me ko ho de me ni obi a ho kura biem ka Christopher nko ape tesira na Chris ne kasa kwada ne nyane ba no fisi wono no ogina so se emema afofo onyem kura no o tama na wo ma me no hwe wo no o se be ma bi be e ka se yemfa wo mere no ai wo se be ma bi ka se firi wo bra ne ntrei mo kura ya mo sere ai asem se asem de men kampo ntino ono na kwada ne nyane ba o se akwada ne nyane ba ezo no kwa so ba yo se akwa me wo nansen ye wasa afre me wo nansen ya wasa afre ma me a me ne te o hwe mi o fre ne ka chen se e yo no na date na mo hwe ne no apeda na me sa dia akọwo nti o no na nso ne ma me ana ne bu afu o se ne ma me ntina nso na ne bu afu ntina aso pese obeji atum mo ye hwe se benya be ma no ma me na ye ne no enkasa na ensama kese a waka kire wo ne ye hunu ne ye nti a e masa bi batan utibi kasa kire se bi oba be ma akofa ne nanyem ye nya ne tie so se kwada no so kram se jama oba no nti nka we den ka ya sempa ka oba no nka ya sempa o se nsema kese kwaku kisulo wasem we de mintimi nkan yo mintimi nkan anu odene nsema amode ba no anu ode papa ha abusanfo na kyerese eno ne yehwese benya bema no ema me na ye ne no akasa maame una okuta akwada no asam a abai ya yese wo bai bema foforo no ne nyem na nyame a wonu susu se ye ono ano uso musa akwada no na atete no o yakora pa no o yakora bone fise bi ba ha de bia woto so ye bekwa kwa die ne no ampani ampa na nya sa ba ma ne ba timi ese no na mi jada nyi sa we de me ba yidie na kore kula ne de o yakola bia na hodo o ba yo ti we ta chew yo o yakora pa ta chew na hodo anya me masem yo ko da ete sa se mu na ye me ya papa onte sa na se wonte wonchen wote nkran ho a wote no nim so ba wo de te wo e ho no wankwa anche koduru ye na ged woni ne hya adwuma na se na be ma no ba no pe no ti madam no kran kasa yimu se e ka me kunu mra na ye hwe no ye hunu be ma kro ne na nyima ya bone ka na adwuma ye de akola ne tum ni nyina wafa ho ka no e na e ko ba se ye ne ba no a
afede ne ba na wo senya no ha yenko ahoma no so na ye ne be ma no ma me anti akofa ye ne no enkasa hello mommy asan atiko ye hwe se ye be san enya ne biemu na ye ne no akasa ma no so na wano gusu aya wo kasa wo se akwada ya akwada papa ba cha ma kwa be no fa so kodi nkran ba cha o no wo hodada ono obi na nete ti obedu ya na madam ne se wabade ya na wawie school de ya omra de city ya opra wo ndi betu no abehwe no no ne na ya adwuma oye master nti ho ana okan na me mekunu susu ene o se ne o ma ne nko ne no ana nka ono ko ko to ne ma ke de etum wo ye ho na ena akwala ne se ne obekọ kurum na kurum adwuma de ya na eye nti ya kan nti ase ye adwuma ene ma akwala ne ko nti madam na je akwala ne se obekire na adwuma no feri akwala ibe du ne nche wie ya ebeti anzo wase akwala ne sole anu wada o ma adwuma ene o de to papa yanim ene o papa yes and when o se me from dibra me send you scam wa ba na wo bedura me mpese o be fra akwala ma na nya la se bia wo ba na akwala ne se wo frɛ no so wo mala wo to nka wo bedwane eti me o papa na ekon we na ante ene o koi ti o kodu ye no mo de o so mu tran sisi nkonya pe nipa ne kakra e kan ho no mo de to animu sisi yeku yemu kom na se ye sister na madam ne ba afere ko ye ne ba na wo se da enya ne ba na ye boy bi na ye se boy banya on kire nso wa ntimi an kire se bia boy we ya na ase we hu nipa ko de hye no es wonde wo so ne ba de wo ma na nye no ma na gia abai mu mpanifo ni bi hwe no mo de ne ba na e kwa buruche ba mo te so onyin san a enya de mo de ne ba no be ko e ba sa ne ba no na didie ndi bia be bo no ndi se me ba na kwanye ma wonko pani kunu eti na kuma ene so akwala yi mu ene wa hwe na anyinsem ama ode ya wo sa atam so na me menyam ti na asaya ma me da doctor ya menti mi anya na madam ne je akwala wa hwe no a nyame ya aduma fe na wa wo ti ene ye friend say ni wo na se mu ye nte ase ye family Nhyira na ide yo ho no yenso ye family to mu ni na family to ye nim e mu wa bi wo mu ha boy Sarah o ma me se wojo pa na wojo na wo ko sua adwuma no akofa nyinse no ye nkwa ahoma no so ne ye no ukunu no Christopher nkasa hello Christopher yeah hello it is say Adom it is say nyame adom ye fra wanya bone sania ye no wodi ka kasa ma wo kasa akwada no ya ba ye wa wo no akwada no nya wo ba na yeah nanka wo bi onim sa wo ba nanso akire enioma bi a wunhunu ye ene ade no akire wadwen tinyinse ne de kwada no wonye dise waye die ne ansa ti epesi ehunu ade kropoti nti a ema wo ka asasem no because be ma ka so be die na te se gina bibi so edie nti na apesa wo ye die ne ansa na waje ba na to okay wada na wache no ya pa musa minim babia awiei wosomu ya wutie dwumadie yi afri ebia na utika mu wonam kwa so bia wukwadwa so wo adwumam ehene na wo monten hene na wonam ya wafidie da Nhyira kwaye Nhyira se wafidie eda Nhyira ye chechie mu nyina kwan hwonko eso ene ye wukwada die mu nim dada se wo bra dwumadie Jumadia ye matna ha bedia wasam adwuma sam ede na wohia obi de wo fa kwa boni bi so obi age wo obi awo chese wo twi wo ye fo wabeti wo de wonam kwa boni so ede na ha wo ye tena se ni esiesie ni nyina na etumi aboa ye da okese no se ene wuku ade wo pa kwa mu wono ne abandenden ni dino ene ye de bibia wadi nkunim ewo mama nyina so ede ama me ne wo etikai na ehya ne so se wo ne me betena efi sabre akosi se no me ensa bebo apa mu eye wo bra ejumedie wo bra ne die ene wara wo bo ene me won komo mienu abedie na enkomo ne mienu asa taa ne ata enkomo ne mienu nyina ye ntafo atitamu kuchu na di komo na chi ehwe sania enkomo ne nyina esitie ne di kankra no meko Esther edusi poku eso na mama Esther akwaba ne nantese se ede anasenye de Esther me wo akwaba
na mama Udi pa the same. Pacho ya from your kusie chan. Udi no. Let's study free hene. I know the brofidi. Brofudi. Akosie chan ye. Na do si poku no so e. Papa din. Oh, pa de do si. Konkonko. Okwa aka kire no. Se me se ne mra ne no no. Free mu kra. Oh, pa free mu. I try. Oh, kafra. Esa. Mamere hu se sie nya botransa. Na mamu akwa abai die obebo ye nkomo ede na wiei wodi free medoma mebo a medoma ede na ade free wo ba ye Ba show ewe die boko me da wase ada tiefo nso nyina ase yo bibia wo hye ampa show me ababa wa bia yetete me santase me ne me papa na emre ne ne me mu odin kakra na mani swade hu ni se me ko school pa na emu ne mu odin ti papa na ntimi ayeden an support so enam yare nti ti kakra mi tumi bua me hu ewie JHS secondary school SHS ti mi wie and me results na aye nsem bi nti no me yese me ye adwuma se wo ma na me ko hia brantie bi na brantie me ne no tena aye kakra ana say aye kwanse ani ye enamfosem kakra ye koba ti me ne odi me ko kire ne maame ne de me ko na sorry nyina nti maame so mani baje ne ho se oye nyamesum ni nyamesuro oni mu betimi ne nanante amana yeye ti mani baje ne ho enti ewo ma be 6 months ne fire funu na ya fire funu am ka ne sa ne me de me mpese me ye de me wo abra ye me ho ade mpese me ware na nsa na mawo oso me wo na obeye de obeye me ho ade na me sio na akra no pe si akra no pe ena me ye de me wo ye in fact me mu ode ma branche no nya adwuma da afeda na nyame aye na adoma wawie nursing a waye ne service awie ti no nya adwuma da ba me de na mabobra na bia hazel life ni na me wo sika kakra ye de eda me ho enti e ba sa no na e wo se me am support se ma sitinem ti me peska e de koye se an me de koye me bradan ama e friend say me so nya ba bi di me ti ato so ti me koye dan ni drum pempenso bi no mu hu se menyam mambo bi amane no kole mambo bi amane so mu hu na bufia no bufuye omo pamo me na se abeda be man so boy so ni hye enti menene kasa ye no e mabusua fo pamo me no mu so ni boy no so di ni ye pa di ni nyonyono pa enti me ni ble de ba boy no so ne maame afa so omo tena ase ye no na omo se sa de ne me metena omo nchen na omo nhye me na menye de me nwo si mi na mi ni se bi o mu kwa go han dan ama me but o ma mi ni fie e na o mu je metina ho nim so mu je metina na me hu se aya aware awie e bia me wo a ye be fa so aye me ho ade si ma me so ma ye de me ni je papa kra ka chem se ma me nko e na me si da bi dada si ama me ni ho won so abe ma wunti me wo a wunti mi nware me ba ma me enti ne ye mi nyan so no so be boa me so no so apamo me enti na wo se me ye de me ko be ma me ko tena be ma no so e na me ko ye ko tena be ma no so si me kwatena be ma no so abra me awo ho ne me nyina me ametotoye because me se bi ni ho enti me kwatena be ma no so a nyame ya madom so ya masumdwe me wuwie ye emu ho na mbe hu se boy no e phone so no ta de ne phone ma me e ma me de chate ne phone so me hu se an oni abaya bi edi nkomo wo ne phone so a wa send a message bi wo website bi sa an me ni ma me enu net na ba kwa wo na me hu ne me ye de me ye ti mi wo message mi yemu hye me onu obi na chat sa ai mi yemu hye me ma me bisa no o se wo enye bibia sa na me de mi yi mani eja me te wo so wo fie de oba bia ntimi mama me de e to me ha sei sa na me ye ma adwene enti e wo ma me hu se no de me phone e frɛ abaya no wa later again frɛ no na esa aba be si me so e na me peke call no again say an ne plan ofori no na me say on plan no dey anything because me na wo me tene ma me nchen o say boy ne ga jan is ne wo hwan na wo baby na ma me e na ne ma me so obi dware me ba ma me nya me ne nete na me kro on ware me fa yin kosi nsem bebre na me see you ene ma me so me nkan kire o sho hunye fi say wunya panyini ne me a on hama obi mfa sa de ni bedi me
embedi me nhwa se me nia keto anu obi di sa de no ye de ebedi ka me nia me no na epre ho anka me gyan ama wo fi se wo ye de wa wo akora bam enti ye de ntwe ho na nche obaye me ho ade aba na fair boy na o se ani me se me boni dua meku no de na boy na gina di boy no so ensem hye ni mu no so awon kan kire me ena o chese one meti na chese yaye kwesi na ntatwe obo ha ti me de me ni ani da so machi ni bi manim ni bi menim say me papa me kwa ebi ni ho me so a me pese me ko manim abrabo mu so a baba be wo enti me ne den kakran nti na omu yo adwuma bi wo fie ho no ma eye nku adwuma ena omu di mi wura mu bi na nku adwuma no kra no me mpo na ahya se me bobo ni getiri 3 million se won fan hya se enye ebra na me nye ne nyem foforo na onya chop money ma me no me man 3 million de share nku ba ya oba pa want Eiza ana uduwa no wo yes enku no ono no side ni brana na ye ba ono no side na oni dwetira wode ode ton na man se dwetin kakran o man sen 3 million na de man no e man de sati nku no toaso kakran nti me ba we na me so me ho kire me no e na ono so oye nku ni bi ma me na me so me de ko abonte nti na me ba ni 6 months na akra ni hye bosuom na me de akra ya hye machi akde so atakata akra ni so formation ahomache no online me kokotena se bosuo gu me ba yuso makata akra yuso na me te go ton enku boabo iska no na me nim dem this kan ba me bo me tin kwase me yire me ho aye adwumaden me yire me ho aye adwuma no na nya sika na me ti media aye dai ato aso te nke se awrade ya madom ne kwan bibia ti me yire me ho aye adwuma na ma me ba ni benya 2 years de ni confirmation ahomache se 2 years obi so oba na bema obi anso akra no mu ma me 2 years am de akra no ko to school ti mu wa na me papa nso be yare no free mu na me ma me so no yare dada fie nkuno ti ma me nso be free mu abra ma me ni be free mu no to ma me no papa nyina agu omu nyina afi enti na papa so aka fra wate ate mama to so enti na papa ne ti ase me sister panyine ne baba ya 16 years ti no ne nchen ti papa ni free mu no omu ani atoto me sister panyine so sebio na adwere mu ye den ne kakra nye se bia na high fever okay me ma obi bu ni kwase asa na te fa so na adwene enti ne baba ya no na ye den ti na me so mi fi se adwuma no boa mi nsam ko fa akra be time nchen so be so me bani mu ama me o ko school na o de me bani ko school na me so meti ayotumi akoye adwuma na me ba me nya bi dia ma akra no na ma support akra no school just one am ko fa akra na me ami gina me na so 15 million a day ko tru akra ni din Rani di yo sha se ko school wo kwa no de me bana ka ho se be yo be sha wo bana ma wo sabe na ba no wo mfie sai 2 years no sir ti me ko information so bi wa me kwa no pa kwa anyu me kwa achiri me free mamponti to your friend say pechi tech donyina ho ma che na me sika na wonam 3 na me nam Roman help na be ma no so ye den no so e di bi e ko also the because there's a more pesika den ya me adoma onya kakam so nya akra ne han dan se dan na ye free ni ma me nchen ene ma me ko fa ma ba ya no so be kan me ho enti wo ma na me ma me so be ye dai e kwa bie ma me be fa nyinsen second one be fa nyinsen second one the second one na me sister no de oyi mi ma wo fie ho no pamo me so bien fie me no ono afa me fon so sister de don de wo se me show wo dia wanyim dia bla na me nhyew na wo o wakentampo na me say sister member kwanya ade me fa so me bi no mani ye me ya ahya me ho din na ma ye adwuma din na me kusu a me bla ye adwuma abige onye say me anya me hwa dia obi dia ye mabusuan ni me mo makora ni hia moa me nja akora ne ma ne nda abonten da me fa akora na hye nya ne se mo wa ya ade me ni bi na so dia wo no fa bo akora no na minim se me so bre pam ne be ya ama me enti nyi se no awom na edin na me ko me nua no ho kansa na me ko ye me ka che be ma na boy ne ma me kwan na me ko ye se me ko ye me nua no so na ni edin oni me di na chi ti me wo ya na me nua ne se ka blanche nko ye obi kura nka wawo nko no ko de ho adi asem bi ba tu o yanim baba pem na ye wo me kan hwe ho adi asem bi
Esta ji se be me wodo e mu se wondo wo ni nya na ehye me hu oni abaya ne nsem nyina no ma bra no na ehye me hu me nya obi an kan kire no aye wadwentwene na so me ja me ku nyina ma awurade se e dan ya bia me mpa ibonti obesesan boy ne besesan na me ne na tena asundue kwan so obefiri sa oni girl ni ntembete e hwa na ma mo na mane so obi ani efuto obi on kan kire abranche ya abranche still ontie so me de minim na me nya minim se nya me na fa me nua ne so etwe me bata no se ame nkwo wo ni nchen ti me nya de me tena se kasa kire me ma me hu se no ablabon man sheya me breda chi be tiu e wo me se wo pamo me de na nso so no wata kama bata ne hu bi ma o se be ma ne pamo da bi me nya ba umi an pamo ela wasade wa be bata ne mo sabre no wo second born no wo second born enti kasa ni ne yemu no be ma ne ba kentampo be hye me ne akola no oni mi nya ni di nkomo de whole day ni omo hyedem be ma na nzime mbie na no anka sister be ye ohwan satam na ya fa no wawura na esi mu a ne back pay kura ba bom na nko betimi ada ye me ho ade kakra bi na efie de kakra bi so onye na adwene yo enti wanka ho de yasam wa me ka hye ti okwara na mi sister no so sister mini mpanyini bi onu so wokrom ha se ya me bedi pa o kentampo krom ha mama mani anya din anka ni patwi afa me so okun na ma bedi ni ha na meguso amakon akosi se mekon adi nkuni fi se papa ni ho mama me ni ho obi ani ho no mti me so meyere me ho enti odi me kwachi aman bi no ya nwulani na man ni hu mi na mbada me na so 1 month me wo kura na kura ni so na me ni awoden no fe so me kwa na man ne se mame amen kan kire be ma na ne wo ye no wo ba wo ye na sini on wa ye na dwe so be wali no na wo de wo nka ho ato na me ye ma hye me pele kope ma ye din o so wo de wo nka ho kola wo nka ho koka ni plan kire me wan fansie ho na me sita no so toni tirim ye be fi no no so hyase nkomo otufuto saa futuo saa nti e ba se ene ye nka kire mo se me ba kumase a omo nya ready so mbe ye dey ombe me ho ade be ma no nya ready so be ye me ho ade ti me de to me frɛ boy ne maame de tu nanim say na tie enti ya o am sister hwesi na boy ne de on ware me ahwe obe mama bla bo akachi mo be wo saa me be wo saa me so awo wo me ho ne me be wo saa be ma na wo da ya ha maame be ma na wo da ya na anyum me maame say awo wo no ho enti ni sister say da bi ahwe obe se ma bra bo enti no me top forms amount unexpected me nya no so kai papa ye bia me dia ye ni mle bi me school fees me de man ne ya ade so no say sister school fees be top forms the amount akọ school not many na me ho so no dey university forms e brem 8 million ton pan obi sika o se me mo akọ school ahye wankasa wo papa no ma me ani mo nya mo fi so minimade many ji school boafo na me nya dey me nya bi so ka sa na me ni age badam na so me say am sa me ya den akete sabra na ma me no papa nyina awu sabra na me ma me mfrim ba no stroke no yare da no da ho be na papa de no awu no we frame toso enti akete me ya dem akọ school oso be ko mini school oso be ko chese me ka de minya ne se chese gidi minya ni nya na omi mu na enwa ma me yo ne ko fill forms na wachi na mo frame entrance exams na we say me ba kumase na me boaboa me ho na me ko nso na me ba be ma ne ka me ho de o boy no ho no ne ka me ho na me ni nyina sa ba kumase e ba me try entrance exams ye bibi ewie na watchi me unu na mo frame mama admission so mama admission na ni ji aba me frame me nwa sister ebi ni ho me bo be ma frɛ be ma no na wo frɛ unu so oni bi be ma no so oni bi onto so oni bi nya na wo se ye tua ne kabo mu a ne back pain nyina obi a nursing ayi no wo na so oni bi oso ni yo ne ba boa mu akọ school bra panyini mi nko hu ni bra panyini papa nso ngo ba no so na se na mo ye nku adwuma mame so oni bi me ni dai se me kai nku adwuma na sika ni mu ana me nku so fa nku 20 million na fa so 20 million o tete o fa ni de obedi free mu a wanya kora nya wo 10 million na ke ska yes nte ye dai na mo ye nku adwuma unya admission wo university wanti mi akotua admission fees an so oni bi obi oni ma wo tu na se na wo so ye adwuma ni bi oni o so wanti bi ensie sika mame akoso ye taa wansi sika mame mi sika kakra ni ye no
and I'm confining na and I'm a day coach admission. Obi a wan si dinim tu kochi ai me ankasa me sika ene wo ya de kochi ai oh me chi ai na wo chepe na poa me friend say me ko campus oh me bakita me be ma school bay Amstead abema ka me ho class ma ba ya no ni me ye nipa miensa egwu adwuma na me de hwe ye miensa wa ye nkuma me a enku no me ko ton a ene onje hwe na de menye bia me de bia to aduane na me de bia support fie na me ankasa me de kakala to hono me bisa ne hwe enti mama tu mi ko school ni wie mama ma ko school na wie what ko school na wie why ya dear congratulations o wie ye ben mpacho me last year oh why ya dear o pass out mpacho me pass wow enti me ko ya na nkula miensa bia me ko school nkula miensa ene kita me o sa wo third born se ma ba ya no ene be ma no ene keto no sister pa no one so nya oba na me otimi o kan ho nti nkwada miensa ne kita me si na wo se panyini no me mani tana baabi na okọ school na me so me ko campus na abema no so ni mienu nyina pe baabi tena na me ko campus me so me ne ketwa no me kwa na ketwa ni shemachi ko se me ko lectures no pass 7 to you no 7 na me saba akola no kola nani nte kra na menya no so usually na ye ko school na yako saa kakra nti me ma kwanya me ba fie no I 1 week pepe na ma me so ewuye free mu ti wo wuye no na in fact aye din wo fie aye din ti na busianfo frɛ me ko ye na o mo say na abebe ma ne netwe aye o ho ade one na wo sei o mo kro mu nje da ni me ma na me yaketoa oh o mu ni me saa so mu hu me cheche mesem che mu di matem papa oh na wa wo ni be mati baby na wa wo mienu o ma fa ni be fie ma ni be ye ho ade wa ti bi da ba ya kama fast forward ma ye hunu ni asie simpa cha ni nyina mu no me ko school mu a me ba ye ni ade nyina me ti ne second semester me be ko no na ma me so afrim ni ade se bia na ngacha branch ni se wonje be ma ketua no 4 years ni penyi me ba penyi ni 4 years ni onje nsane ma me ho na me nko school mu nya dai embla na abaya no so betwo BEC onu so 2 months no wonani mo nu so wie owie a me ko ba no baba beje abema no abeje abema no CEO na akra no so makwan bia okọ ni nchen won ni ti sei se mi hu se akra na ni beka ena me de me de ne ma no de ne ko ne ma me ho no si akra ni bia school omo bia school me ko ya me ba ya ni ade nyina me we na me ko akra ni school mo no akwa hye na mkwan omo de me fa so ofie ho ni nti no e ma na fie ho kra na me kon ye de endo fie ho ko enti me ma me ewuo ni mu no na me ho na kakra na me ntwa ho ne kakra no ti be ba fie be boy na ma ne se na busuanfo aka ho nti no de na ho so wo ye why ne ga che mi so ye me ho ade ne kula na se obakwa koda oba afoforo nchen a obakwa koda ana se bosomi na ware no bebu a ebegu tamo ka kire o aware on ware me won do me o dada o dada mi a nsino sa asem no mienu pe no e mi nyina so na wo ye den ye wie na me sesa nyem nya na me command wo ni fie o ma ani o ma ben ya onne ntare ne mpaboa ko ma ne maame woni fie na ko maame ho no wo na woni be ma na tie dan ba ku na wasesa ne nyoma free dining e de akoma o maame na so wotu be ma na free dem metu no kola ma akoso ye cha me metu no wotu be ma wo ne wotie awu mienu na be ya me ho ade na ka kire me se ne ya me ho ade a wale ne obakwa kodo ba fo nchai de na se na opo ba ne ba ko ne sene me sene wo ko ye bufuo ana ade ye sa wo de yawo na me desi sa nioma so sa nioma nyina komo ma ana na wo sa nioma no wa fra be ma na mo wa megere nioma ma me ne de na sa na me fili ni fie ho na me ba fie me fili fie ho na me ba fie nti me peso betu ni nan kola si fie ho bia ma me hu no se me hu na nim a me so ma me hwen sa samo kan e hye wa homa ko mi mu me ko mu ankasa be ma wo ne na wo mienu na ntie fefe bi na wo fe na wo do no
Akosia na wo do brama na your friend is saying something of fori na wo do fori me am sure what me yeah me wo said the minimum she wana bra ne wa me ka me wo bra wo asema said the minimum she wo wi ase said the menya adwuma da me ble the minimum skada enso me confirm sabe ya obetimi ne na tena me so ni bibia so de nkofo ka cha mabontin nyina na me so me mfi edie pa na be man wo ye ma wo e ma wunya sado no e de ma no mame wanya hwe amame o ensi dan amame wan fa man ko school wanya hwe amame just a wo ne ba ye me pese me wo ha me pese me wo ha me pe mame kanokore na ewi asiansa na oba be do be ma na enioma mienu eye sika ne mpam menya akwada enioma ana ye na what you say? Bianchira 104.5. Brana nkoma wo ya yedie no. Eye futu bebre. E na wo benye die firi mu ya baba wasi so. Obi tie wo se ye medie ni bia. Maame. Edie pa na be ma no. Se de wo kasa no. Just odo no kura wuri di wo wanim. Maame ye nyina ya young. Osa mi sa ye tipen so. Ye betimi abobra ama na yeye. Ena oye health worker na me so me ye brefo no metimi aso no form na wono so sora me so metimi aso no form on your first boyfriend ipacho there be me first guy no hwe on kwado hwe me school on hwe me secondary so wo do we no more ezo no anya hwe ama me no kola on na do no ona me pe na ase bibi wo ho to aso me pe na ase ebedru to aso to ankomo no so enti mame e ba ne za no ne se ya na msisa ne ma kama no ti na a friend is in school no so say me focus so adusua cause adusua nda form ketua kitame abema plus abaya say me focus say me say ne onje be ma no ensane ma me nche fi say me be am ne ma me won me nante kwa ma ni yeye me pe me ba me nante ya time bia metimi akwa hwe no me de aba akora yike de ma no onkra ni bi school me ko school mu ho so me ma akwa ba fiem go school mu ne madam say ne papa friend me say ani wa yi akra na free ha say nti o de ni edi na chi ko be kwai na me say na obi an bo mama ni o ne madam ne bo mama ni na nka me ni wo se sa be ma ne nyoma ko ma wo ma me no na nkwada mi ru nyina wo nchen e wo me nchen ete ye de na nkwada ko di be ma no ketua no omo ma akwan no no so pese obefa no ko Oma kwan bi obefa no e de ne ko nchen be kwai ho nyina obefa de ne ko bi wo ko soma wo bi kra ma ne befa no ma me di ni hia na woni ni di sade e di sade yo dada ti o ka so befa no na anya me ya ko na ye me de be bo am kwa ma me ho ahen ha me kakra na me de ne ma no nti okodi ni ho no mbe bi school na m ka chen say man kojo ma kra ne wo ho na mi nko school mu mbra na bi girl so be tro BEC ye ho ye friend is admission fee ni ade ni nyina wo se me ye adwuma pe Rani ko squad be 15 cedis. De me wo me ni o de meto gya na market wa no kola wo se me de ma no ko se ne da ache. Ma me di ntina de case ne bai. Pa cho ni nyina ne se abema na me de ne ma no. Ofa abema na de firi kuma se ko wa mama ne. Se wo de akora ne ko be kwai. O ma ne be ma no wo ba. Be ma mema mienu na be ma no na se abema mu de hene. Panyini no. Aha. Panyini no. Wa mama ne se wo de akora ne ko. Me so o amo amane me friend no minim so wo ne nchen ti akra ne ye save ti me friend me say me so kojo na akra no e ho ti sen ana wo de ne ko wa amo amane na bi akra ne we he o se a oni mi nchen sisi a me say a oni wo nchen sisi a no we he o so wo ma ho na me say ma no so we he fa o so wa akra na me say uti be kwai ena man so wa akra ena wo de akora na firi wuncha koma man na man ya wo de o ne mpra girl na one ne tina ya bra nyem no nyina na one ne wo ho no se wo hu girl ni jaame girl no hu ni ja one ne ena wo de wu ba koma ne mpra ai ti one wo de na koma na akra mame e se wo hwe ofori yeguso ya ye frɛ no anope ye ne kasai wo se wo ba wo ba want me amakra na why you ready se ensem no obeyia no afa ye frɛ wa omfa ye srɛ wada ye frɛ wa ofori womfa se womfa dia na tese nia obai wodi aye nan no korɛ so wo gidi sanya no korɛ fa call no na ye ne wo nkasa wo case no mame
what the man bana wona wona koma ne mpa ma de ya me yakora ne se ana ba me nyemo a me wo foforo ka kire me se ana woni ni ntemu ete wo mpana dada o woni ni o pese one ne kana ne ni ntemu te na one metena no sa oba koro na o one na hihye wa free bla na mimi nhia no mpo a o hia me one me wo ye nyinse ye ni ade nyina kukuhwe ase ya o bla nyina sa oba koro na no sa ne ni ti o sa de me ba asa kwa koma no bio ketwa na panyin no no eno de na koma ne mpana e wa kra se o nhye ne ma enkran na mo wa sa gen no so busuafo o mote wonum kula no mo musa gen ni sakora no fini hefa o mo musa kra sakora no fini na ne maame wa hefa a o mo nyina age akola ne te wonum no ma ya nko ana midie minni me ba ne ba bi akola ne wo 2 years nie me fla brantie me krokro no kwadwo me sraw me paachew ma me nya akola yi nkasa ma me nya akola yi nka wo do ko wono ma fla kra na me ne nkasa wo phone so me frɛ no se makwa abo me de me na me refi wo kon kan wo ma ne akwa ne nkasa no wasaba me frɛ no se makwa abo na me de me refi na o se die enti eno ode akwada no ko ma ne mpara wa bra wo me wo ho o se die enti ubisa no Ami, o se ma po akoda na ma no. Eye no krasa akwada no, ukoto no twene be ma no so. Ami, ono na be fa ne fie. Kam de me nante de ne koma ne wo no mde ana nka me dia tum se me po akoda ne ma no. Ba ono na nante be fie, be fa akoda no koi se o me dia kwama woni nchen. Mame, be ma no na no ba ye ne kasai. Mr. Ofori, producer, one ne kasai be ma ne say, wo so dem, e na ade abufu obeto akwada no twene ne so. Aya no kwa na sanya no kore. Asale fo so anadwo so na wo ba ya manjo 10. Enye no kore, ono na nante fie e ba mi fie anadwo 10 no, anadwo 10 oni ma me de nti anadwo 10 no ba ye. Ma me nkire wo mu. Mene ni ntemu te ya na mesesa nneema koma no no oba fie se oba ba behwe ketewa no oba na abaya ni dinachi na akofa abaya ni frinknan na girlfriend dinachi aba ba chia ne maame mo se me gya no no ba fra wanya ni nie wa hoa no ho awa asole ho ni baabi o ana wode oba na kire dinachi eba ho no mo enti kwam lo gya abaya no esi ye se wo ba fie na wonim se me ye smart ne no oba fie so oba be fa akola no Mesimo rame dem hon because my sister or the obed di na chia da ba baby ana me ni me enu to ma me fi ai e dan me ni dem mo enyi se e wo ye dan kro na no de abaya na sa ba betra na me se wo de obed wa chi de me hu se obi ani wo no mo be ka me no me na de abom so na so ne rame dem na wura wa na be me bi da wa wo be ye den ade asem ne be sie ti wura ho me kwatu nso agu aba mba ya we wura ko fa tare asha akura na me so me twen sika ka jan say hey abrante o twen sika won so say abrante akofeta o twen sika wo be ma no so me se hwe na we wura me dem ho wo de wo na wa fa won me de ten warning oba be si o twen sika wo be ma so ma me ten warning e de aboduro be nko a na akuta o de oba dinachi oba uni ni ti dada na wan ware na obi na be fa me a wo se ma brabo o se ka fa be na se kai ana nka ono so yes ono opra enka wono e na osere e na opia bonte me nka me fa wono ma me nka me fa wono me nye kura na di nwura no nwura keke because my hands no to me dam enkura ni nchen ya 10 na afa na woko me so be man se sorry dem na jo e na be to akura de twene no so so tie no slow se obeba aya dey o slow so obeba fa kwanti no tete vichire tete vichire mi hu no mi gina afie na ni mu mi hu no pa e ma me mensan ade asan o ma me mensan ade asan o ma ne nya chena o chena so so wo ko ni abaya na ekọ be kwai ho no na me so de bla be na se wo ye wo dai me da wanya me hwe eno ani say no ka je me say me ka nya say me ni na jai so boduam na abusua enkomo wei abaya wakasa bebre o ensam no emu oye mu owuram na no obai ni so obete ne ha no e na obai kro nsu yi otibu so wasu ama na fono no Mamema evangelist the graph today so for mrem na omisa babai question fama ye wia big mama atena se mema wono nso abam so for som Obadwa, Nyame Nhyira, bedase. Mami, you see a friend say. Akosu echa me pacho. Ese no. One here boy no money to me ewie ne nurses. Why ne dey? Kwan me share no we school dada. Me te se wo so man skabi.
Pacho enku ba mi hia no foforo no. Anyi se ba no. Ka me so onye adwuma da o no ni sika da ho. Nti wo boa no. Ode be hwe me. Mi ami botom sika. Ana ode boa. Na me de man so mfanya adwuma kakra. Mfanya adwuma kakra. Na wo decision ne sentia wo sika no boa no. Me decision me de man se wono so be hia ase aye bibi enye bibi ho ni nsem a obetime me bisa na obetime de ama me. Ya tena bobra. Ma tena bobra na be ma na ware oba na oba na ware be ma. Acha be ma na ware oba. Be ma na se oba pa na oba na se be ma pe. Be ma. Enti wo na wo se be ma ne pa na ono na se opa na se wo mum na wo power na be ma na power de no. Acha nya ware pe instance but like o ka se woni adwuma na o ka se ope. Nyi se ne enwo no. Onya sure se nyabo ene na ese wo life wa ho wankasa wo ho de na ese wo life. Acha de bi. Onye ni sa. Nti we sure se be ma na ese wo life. Pacha ono na ma we mu nyina akoso. O life ne kuta na se kuta wo. Ekuta mi ankasa. Na fe adenti na boy ne na ese no. Pacha mi nkasa boy ne na ese me life. Na emom no ekwan a me fa so boa ne mre bi etwemu. Hwe. Na wayi mi boni. Ma me kan se mi nkira wo. Wo adwene se wo boa be ma na wa ba be wale wo. O boa be ma na wo boa. Asem ye wo ya ne de fa de. Dabi ma sem teo. Wo so wo first. O hwese obe wale wo. Wanwalo second one was as friend ma me say and a boy no me say me wo ayi ekintampo me ba obe wale me ayi na mpese mbisa wo say na wo susu say ho abo ho so ana pacho de bi na unim so why mistake our brabo my mistake pa ojitum so why mistake pa ojitum enti say no o hwe oba no o hwe akwala no. Okay, enti asema mpesa me ka kire wo ne se de wo wani mu no ne doso otemase de wo kan ba bia mkonante ba ye nyina se ka memenko a wani mani gise wo hwe wo ba no nenso ma no bebre na mo to da bi na se mo so mu kodu pempenso bia na mapo nkola no membe kan si wanim se wo mistake nti na kola no ko di be ma no ho a o mpese o de ne be ma ebia ha na ho ka no kure odimi na ene wo atmosphere ene wo decision maker ene wo ayiye ja me hwe wo botre abadwa odi bibi sie yai ababe yo because se je me banisi wo me control exam saba nka papa yo mfa kola no nwane sa enti odi bibi sie so wanka bibi wo ho ebi okoto akola no twene abrante no so me bredodo se oye sa o me ehunu ne ehu asem ne kante sa so odi BBC odi BBC ne kodu pempenso bi a wa hia be ma no ensem be ye den a chen ana wonso nya boyfriend foforo etina pesa akwada ne firi ho na ho ntimi ha wo kanu kura wasem ne ko minimum oba bi a wo kọ akwada be ma foforo nchen o ma ne baketo okoko e de awuduro gu mu ekuma akwala no oh yes minimum o ba mani ti okuma akwala no afra ikro no boktanti ha ya okuma akwala no empra 20 oh enti said the be se be ma na me ne woke ne nsem kan o ka favor no hododo o ka favor no na be ma no o je wonya be ma oba o wonya be ma ne baketwa wono the sleeping tablet no de agum wo de agum so mama nanom eno ye fa o je blue nyina ye fa ne dana min ko dimra dana min ko dimra so for abotre ya enam ko o ma kola na dana o kodi aba okodi ijo no de ma kola fa ne dana min ko dimra adi nyanko paw enti e ma ne bi ya ne omo me pesa me sene se ne nsem o kan e de dodo onka ni so ka ma na de o ka fe va no te sa se de be ma na de se be ne so Nebukadnezar ni bi de Samuel Ofori yasrao Samson Ofori oti yanka peke ko no ye no wonkasa na nsama akoso ye cha betra be kan die e kamya ye se na ye be ma bone utimu oden na wono wo ba bre ate ahasuo aye adwuma awu ma mienu wanya no ho ade wo ye wagya na siwo akofa foforo big mama bramu the word is bramu Tasa de me bakura sa komo ba esa do adai na metimi atete no menwuye na metimi atete ma ade big mama so my this about by question asa me hunu say okura sugar coated maf kwasem that is the word onuma sama kampa sana me hunu na yenya ntie be me numa sama ntimi nka bebre na kakra me pese me mama ya ni sa generation wati ase ne say enne se de o ma ware ne tie no yemfa yakoma nkwa aware ye de adwene na eko sa wo de wakoma kwa wo bewu
enti me de me nya ntie be ma no me ntimi nka bebre ai ba me hu ni say association na no de ba utie ne nsankaye no unsa waye mistake bia na be ma no na wunya nyaane ye nyaane de na so hu ne nsankaye na so wabere kakra so waje atum so waye mistake because you experience waye ne mema entem enti nya wadwe se wo boa be ma na ama na be ware wo wa wo be boa no kwa no be usuli be the fast crash sanity enti no next time no wo call relationship fufuro bi ma also hu se de obisi ai ena nya wo ma no ne che so be ware dabi enti no awo ne so obi timi na obi wo tan kra wo gwa no wo ja na kofa obi a wona ne ngoda sanity mame yeguso ye puso ohoma ne nya be ma no ensem wo be kan nyina ba buru suoi desi enya no no be tresa ye no kra sa wo de sa yewu wo de wo ba akomo ba foforo ye wo ye ne mpra ada wo to wawu ye hwetwa wo nan me wuyo ye hwetwa wo nsa wo nan pa ei ti papa how many years in 2 years in 2 years in na 2 years in na out where day afina o de case number 2 years in no e di kind of social welfare anti panyin na yes ya no be handle bibia nti minya abotre na me see you mate ti on panyin de o wa na wa friend no me friend na was my friend me nya no me ne na ka bi wa was ne na kasa nti no o be te ne nka bi won so wa was say my friend is me nya no nti last time me call e de o say yem fa sam ne court court so na me share school sam ni muka wana some fa sam court panyin no yem fa court na court in enwe de enfrem because of friend bi mu na so watwe be ma na enkosi aga mu ade o fe de friend kula on fanti no ndi ndi fa court so be kana sem bi ndi mi fa court court so yesika sem ti me so mi check school ene eyi a emboa me manso court sem a emboa ma disu ma mi ntimi focus mo nti ma me di enti na be ma no e de akwada na koma ne mpena e wono ma yenya clear ho sebi wo mo dam woti wo wuyi yenjitwa na yenjitwa wo nsa na ba watsem no bosome nkono awo no be ma no wanya wo wade na wo be fa kwada nde na koma ne mpena nyane busuani o emeretia because fa kwada no wo sa fa be ma tem ni nti yese ne mpena no kora woni na nya issue kakala na woni na nya issue ade me ba koma ni nya ni be di me ba nani e wona asem ni gina wo be di me ba nani ase me ba na brabo akola ko waye bibi woni na busuafo problem ana ababe yeah oni wabusuafo problem oni wabusuafo ni problem bia wo nua na omo nso kan sei ba cha mimi nua na make me di na chi no nipa 4 no panyini no ka sei ni ho mfa ne kaka e na be ma na otoso no free ne ye ngura be mu nyina no ye na obadwo a me hu ne sei akola we ye tia no wantie taa ana otwifa mpanimfo so ana mpanimfo no tene na no mantene no mo po no omo yi omo ani ma no enti amade o fam ni nyina no ohunu ba bi onfa emfa eno no one me ya adwen wo ho sa acho debi nti sakra on kan ye mu no o se o ya so de nti o ma me nsenemu exactly no e baaye no mambo me papa na mbo na mane iso na minim se watete mi firi nkura blema nti me ka kire ne ntempa ma boy no kura kofie ekwoje ma me de tie ne se ye tu misofori nkra samsinofori the deep part say kwadwo jesi samsinofori multimedia nhyira fami ato won kra o enye se be boroboro nsam no so nia mo afa wodi unim ba bia wote unim ba bia samsinofori wote me pa chow you are wanted here because ababai wo ma mewu wo papa wu wo ye janka sese yo wo fa no na wo se wo ye den ye nya wi die eye sobo no wo ne ye de bo wo akwada no emfie mienu wonu sa wote no ye di kan etia mra 2-year-old boy e wo so obata wo maame motherly love obati akwada na koma wo mpana etia mra maame wonim ba bia wote sese yi papa maame mi ni ba bia wote phone ka chem se me ko hwe baby who want the picture of phone so who want the picture of phone so ti Mr. Ofori Samson Ofori so one person do picture but to adum TV so say you are wanted that but money na pick your call no ye here ha
ene ye nkuada wo kyena ya wo efiada me ewu na bra bayi wano akwada no wonu bra wo se wote no tiawa ne me waka no no enti no na kyese koma we no eye sa na ye beya no maame kawakoma to yam wate kawakoma to yam wonu bra e wo so obi yete no efiri ho wate de meka no se waye mfom so bi kura ye di dwa to beko na waje oba after 7 years and obetimi abeti akwada no last year 1 year ni me audio bi o Telegram da so da ho pa boy na chew me send them dey ni bi on fan che me kasa ba on fan che me sam ma foma ni fon so ni pa ho on fan che me no de wo mi ntem bi o nyi nkula ni film na nkula ni de yen tie ni ye de enhwe wo mu na sa akula no o film nche na etete me ha me di hu ya de bia mi to mi pondidi me dakola mi dimi nda on fa akora ne de emre mi ka me kan o se me de ne beba me de enche me de ne beba ese wo ya adwuma be pa chom nkuna na me da so ton uwie university wo da so tonku unya adwuma nye sa na tie nkakra ubenya adwuma ye ti wo te nkwa na tie wone wo ba panyin no ketwa no na tie sister no panyin wo ye course be wa university catering and hospitality. Oh, catering, wow. No, so dear, or bow, yeah, wow. Hey, oh, why, dear? How to go not to be going to university or Tonta? Or Tonta, Eta. Hey, you saw Ghana. Oh, Tonta, Eta, the chair, dear. Hey, big mama, so be in a Ghana. Then a university now call yam no. Oh, call none of both so they say yes, or school. Hey, Ghana University, I saw the Tonta, and I'll be able to Ghana. Hey, Metifonia, oh, there be Lady Gold. Obi university o take kwan ya so na pa me fa kan no number no me ti bi take kwan ya so university odimate nani o ko school no koye den se obetena fie kwa no de nani abiri no obetena fie kwa no o de pe bi aye opem se no ma be ye eye che se obetena wo kwa ene no kore de mo ka no abuso ye da mo asinti baba awawei no na sem no ye nya be ma no ai ti ya twentwe so ko si se be ma no ye nya no wabumra buga na mra so ai wo me hunu ne nti oyesa ebi na oba na fom baabi wo mra na ye hunu ye da mo ase enkomo atoso mienu eno so soja efiri droboton ena nkomo wei aba maka che o se ne cases no ai sentafo benewa Emmanuela benewa o ye kasaden mame nyame adom wo ye udipa ne benewa no benewa Emmanuela ufiri drobo na baye kasade o kasaye ntio kasade wate na ebe na ade nambo enkomo wie yi ma me da wase me ya bofra bi a me wie DHS me wie na no ma munye ana me tu kwan ko galam se e wota kra ti me ko ya na me bla wana danfu bi wo ana me bla se boy ne be boa me dia me nene ntena na so oboa me ko galana na me nyeska na ma beto na school na me see you ti me ko ya no na me nya ba bia me da na me ne me bla ne da ti me bla kan se na danfo ne egu na me nene tena ti ye wo ha na mbanyinsen wie na boy ni tu kwan jam ono so no kire se osulo that time no me papa nya na ombeche no na me see you ti me tena ho na me ntimi nkwa adwuma bio me nya 1.5 months me ntimi nkwa adwuma nti ho no na namfofo no bua me na omu pace kakakla edema me omu pace kakakla edema me no na me ba fie twaso ma me ba fie ti me ba na papa kasa se die nti no no de ne sika ahwe me ma bedu satemo ya makofa nyensa na me se papa skani ho nti na me so me ko ya me black kan na me pemeso no se papa na wu no ye ketwa no ohwe me na sa na abade no so mo wan hwe me nti skana me nyaaye no na me de toto me no ma no bisa me se nyensen me yi ana me yende na me se me mewo na me diska no toto me no nti me toto no ma ne wie
Baby adu na me sika nko hospital. Card clement me anjibi. Ti honum na me ex no. Obi a wonyam. Na nko hospital. Abi anko hwese yefunu no te san da san da yie. Dabi. Bona me ex no san bae. Ti oba na mka cha ne semeni. No se sadia oni me betana se me wu wi ana me de akola na akoma ne fada na obeye me ho ade ano wae. O ex. Ene bae na be ma na wonyem wo no wonyem wie ye wo hene. Otu kwan o si satem o no de osuro se me fada be chen. Ade na mususu sa. No anyini chembra no mfie say sabre 15 years ana ono be ma no wo say ni age ne dia na ono ne boso ana da bi na ni mu achiche o chen wo kakra na se bia be 18 bi meboa no blue 18 yan fan say 20 ana wo sabre na wo 15 ana be ma no enyem wo ukoya gala ana akoda ogala no wa anya anye na ade ko galaye meboa na be ma no wonyem wo wie no odwane ye so osuro na ade nyinsa no ko ma wo ex waso ti hono no wo hono sa ti na ne bla bi e wo hono na obisam se na menyim ye makọ hospital na me si da bi no se sa de o mbe bo mo ho made na o ma di card ni bi ama ti ma me mbe dute kwan mu embe jai ni ni ani si wo se waboa me amama wo awie nti o meka se me wa na me se da bi nti honom no me de card no me de je card ma me soboduam na me mama chefo akwaba emra adom tv so ene eye wukuada na yatena sidie eye nkomo ya munim dada wo bradwumadie yatena sensama wodo ya eha nipa binum no wo mo de beka yensa yatena se esiesie ede de da eto de da ene mede me nkomo di kan awie ai de toso mienu afei na maduru so ababa wa 15 years woso wokodi pa wokoye gala wokoye bema bia che no anyem no bema ne wie ye ene odwane gya no so osuro so wonyem baada ena baba 15 years no wohunu ne awonye ene wode nyinsan no koma ne ex tie wone yaduro wode koma ne die na asie maame no 15 years no na wo ex wo bacha awura de nyame ena ye na 15 years somebody am team emu oya empire mu wo ho maame 15 years na wo ex oh current boyfriend esa wo ex yo eti wunya sign ena wo fa sa o ex no 14 years oh enya no kore wo fa na che bacha de oh ya sure bacha yo ana me ko enti me fa da ne keka sa me ko na boy ne je card ne mam aje card ne mam e fa du ba bi no me ko hospital so won suma me nyensen why na so on suma me nyensen ex won suma me nyensen bi o ha me ko hospital ma ti se me ko bu nkontomle na ma kwa akoto e ko ton nkontomle na benewa mensu ye flora tissue ni bi pape panisuo no ti wonyama na obeko hospital ji so ko bu nkontomre akoton ansa no wanya sika didi so boduam mama madam akwaba na to awasam so wonyina so kakra mai hello adama kwa baba Israel fam so na wo ye me pacho adama ne current one na fa me pacho adama fra wa wie ye nya bone ye pese ehunu se bene wa Emmanuel wonim nana pacho no wonim no pacho no wonim ni sawa ye wode ya oba woni na wo woni na wo de ya sam kese ye na se nyinsa na ya wo de ya meboa ayi na wugina de etwetwa sisa gina yie na nkomo no ye nibiri nkomo all site okay me pacho Adams de entia ya fra wo no na chese wugitum se woni bi ne wa ma wo ma ba bi ne wa sinyin sen no wo de firi ba bi na be sha wo
Mana wunyin tum. Oh, menjin tum. Ada na wunyin tum. So men try maybe 1 year before you say neighbor. Yeah. Ansa na yin say neighbor. Yeah. Hey. Brawa. Na so onyim ye boso me pepepe e na akwa batu. On kanokole. Hey. When you be a kanokole. Last time be me nini nyantoka. Ye bia asem nkodu fi on na ma me maskwe. Ye kodu fi o sinye on na ye. Me papa kan ya wo sinye. Ma kan de na o de ma wo. O de second. E na twa wo. E de bo me nsama ni ba ye kan ya wo sinye ono. What's it 1 year and one what's na ansa na won you fle look mine nya na mun fle look mine look no na wan o won kira asem look ma won wan o ne me boy na me ko no de won ne nyima nkasa no ono ne look ma no hello Adams Yes. Wada wuroma wo se won ne tena 1 year ansa na wonyim no kire ye mu because oba wonyim e na betimi aka no kra na kire ye wo se nyi sare nya wo dia Mama na ya franse di sana kwa ne bedi mo bi sanse di sana kwa na sa kwa nka nyame dia na ban sana ko dia kwa ne brem na dia kwa da ne bere o me pa cha o ono nya ge ne dia kwa ne brem wo dia kwa da ne bere o sese me pa cha o wo de ne bere o sese oh ya franse the last time but da obe an pa na do be ten ten boy that na check asaba mi kai tam ana ọsẹ nse esi a wọ́n ti mu na ọ̀nà nípa kọ́ anya ntọ́kọ́ ọ̀hún ti nípa kọ́ nse ọ̀n pa àkọ́ ní kúmi sí ọ nse esi afọ àmì ní ìkasa kọ́ ọ̀dẹ àkọ́ ní wọ ewúrẹ́ mbẹ́ ana nse okò esi ano adi asami nye baabi nse ní kíkà mà náà yẹ Friday nse adi kí Saturday ni mà nye baabi nse ní kíkà mà àkọ́ nti baabi ẹ̀ wọ no ọmọ kọ́ asọ̀rọ̀ nti yẹ mà nye baabi nse adi kí Sunday ni adi still mà nye baabi nse ọ̀fẹ́ mà nà ju bẹ́ẹ̀ náà sọ ọwọ́ kwan mẹ́ ẹ̀ bá kùmà sẹ̀ nti me sana lorfe nti wa me transfer secretary ma account e gu no tin so say e on fa akwa ne bread nti me ka so on fa akwa ne ko no me ba be ga akwa no ana o se okay nti me da wa na pa man dia na pa tu na ga na friend so no be group man nti me be ga akwa am ta na dia me ni kuma se me da be ga akwa am se sa de me friend sister pa ni ba ko wo kuma so no so wo si dia wo ba be je ana se ana me friend sister ana sister mo me ana ya friend se ke no mo je sister no my friend ana sister da tina ana mposha mona odi akula na ana osi ko ni be oh enti no go menene ditanya education ko ma akula hello madams so wo bai wusi ano no wo ka tira wo sa wanyam no na de oba be ba ka cheme me ya de ye friend me be ma na wu na adam na me bo a am kwa kwa bi nyensa ma ba na wu na oba sa menyam wo se so na me pew mam me ma wanka se wo bisa na sam no Adam se gina so mame wo se Adam se hu na anyam na menyem na ne that ya me kacha ni se menyem na ne bla wo ne papa wo ne bla yele no ne wo ho sesi o mu ya adwuma no no so wo ho Adam se yo bi a on ka no kla wiase mo baaye so open dia on fa wo de on fa bamblem no nko tena baby no nko fa gan ye nhwe so betinya Adam samane se wo onyam na menyem me kacha ne bla wo ho ne maame wo ho ne papa wo wo le di science na wo na mane no e ko be 2 months 2 months sinti wo bo na mane na yin se na nya sei na e ko 3 months mu anasa 3 months e na bo na mane se wonyam na wafu aba na pie kakra 3 months de ana wo bo Adam samane tu bo na mane wo ka sei o no ka chere me se me njai se me wu wi a ni ehun kwa ya dia kwa mbe fa so se me dia kwa mbe kwa ko mani busuafo na wa maba na se obe wale me ana wa wale me ana me so me pene so nti me pene so wi e na adama no ontina ni nhwe me dio otimi so ale kula mpo aduani kula medinu no wa yi nani a se me ko pemfo na makotu ba yele ebi wa kula na ma me ka chere so nkotu ba yele mla ni mfansi ja so ontimi nko ye ana so kwa ko twa bet no ko tena kwa so wo so twa bet no ko twa bet krachi ewie ye ti kula mpo na da tema me wu wie 1.5 year ko nya 1.5 year no na oji obi sika so oto kashu
otoka suna du ba bia ni sister efre ge wo kuma se ha de mana bla ma wo mu no amedadem de medical ni nya bi so ase mebua ni bla panyini wo ho on fle no ni yembisa no ye limam no odi osikan akwa am anini aketua ye fle ni Isaka okọ school no di scan amano so nkwa sende nkwa ye credit sende ne ge no nya bi mfle ne ge aye Adamano na me ni akwa ni nyina eto dabi wo ade chia ne maami ahwe me na ade achia manya aduane a medim bi ofufu dai ne madi fufu dai ne de fufu a ya no ade achia so ne madi e na wudie na me de ahwe akla ebi wo kula mpo a osori a so okọfu osori no aba be hye ne nkana ho so okọ mos onko mos no akọ hye ne nkana ho ani bra wo hye wo me ye wo ya na ma mpa cho enya ne ye me ya se no kra na wo kan eni buro na wo de starting ka kira Adam se wonyem wono obi na nyem no wakasa wo wakaje mi se me wo se me wuwi a wo be se akla na me de be kwa ko me na bushi akwa na 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 papa se wale na obe wale mi anu wa wale mi nti ewie e na Adam se mi se enyo no na no nim pa se enyo ne mi na enyim no mo nta mo be blame ma me ko Adam so hello Adam Yes sir. Adam asamwa bene wa kan uso mu sai me ye wunu no kura no Mama na ye vente me bisa ye mama asemba kwa ye na wo kasa de ba so aye na so wo nyansa a obedide tiase mu kasa na se be ma wo momo wo ho se wo nyansa na se akola ye wo akola na ye beja akola bro na se o ge mom nye wo ni se o ge na mom a confirm se o ni be ma wo nyam be ma no wu ya na so ba mom wo nyansa na so di nyen se ko ma na be ma wo ye fence wo ni be ma wo ba be ta guta nyen se nso na se ta ba na ya ba papa o ba wo nyen se me be ye fence wen ka se be 2 months na wo ni be ma wo dia kwa akota a guta nyen se nso na se o ba ta wo ya ba papa Adam asama wo kan eye no kura tosumu asama wo kan no kura tosumu sabi be ma na jiri wo fie na wo hia wo ba ne se menya wo se akura me pew entansi mame titru na be chachira ye mame men chanso enyan wo be chachira bere wa tie me die ntia me ka asem me wo adansifuo wo na busia ne maame ne bla panyini ne bla yire na owo no hosesi a ono so ye me dansi ni so mbe kam no kla eye no kre bisa ne se me kwa wo ye no hwan na di akla ne ba fi kana ka asem na me kita akla no so ye obi a on na nyense me ma wo hwe nyense no on na hwe me ba bi no hwe me ami ko tim kontomile bi wo ha na ma kwa me kwa doctor na ma kwa mi sister ha kwa diska ko hospital edu tam bi kwa me ko hospital what the first city mama can cross the first city more ba the p what the first city say dia mama say me nje nko hospital na say nyo no nyem wo mama ono kro wa buwa wo because dia wanyem wo no wajani agya wo enti sanya dama na nyem wo a no ma first city obi kwa ma hwe ana wonyi ntum mama hwe nya me ya bai so oni okra me nya ne die enti simple dia meka kire na so on fa me bamble me akwa de nya dama de enya ne ba onko tena ne ba ba cho katira adama phone so katira adama phone so wo si adama kwada ne nya wo dia fa me babre me kasa kira adama hello adama ya mama wo ahoma no so Pacho mdafu yo mame me si akla ni yo de fa me babre me na kwatena o ba bi na me ntena ba bi o pese asundue ba o de fa me babre me na kwatena na ko fa ba na yen check date a wo so ne me na enyim ye yen check se date no betimi ni o ba anyim sa date no ma ana me ka na me be format ya be na wo de nyim ye ya be na wo de wo ya me ko sa wo so sa ya na me de nyim ye no sa anyim se ye wo bank at by this time akra no how many years ya be me bisa how many years and kakra ni your ba best set to cry ekwoye no what time best set na awia best set ni de akodwan adwane akọ wo obi a odi no kra nka best set ni enye na be di no kra wo wia best set ni de akwa tena ba bi akwa twitwa din ma akwa ye best set ni foforo wo be gina kwa aka se enya wo die wo die wo ba be chanto fa bablem ye na me pati me mpehwe afiri ho ni sika wadi ni me die yo fa me bablem na kwatena ba bi ye wa adwuma na me so me ya me die na asimu adama asama bene we ka kire wo no uso mu sai
Mama, saa se mo enya sabia ne mti ye fense mti ase bia me hu nti ase because papa say ye DNA why ready say obeba ne ye DNA wo di akwada no beba ne ye DNA na ye hye sampa akwada no ye oba na wonye oba wa na ebe pesa DNA sika no ye be tua ma wo ti fa akwada no bra sena ne ye DNA ne mfa ma wo oh baby me wo china de me ye sure some bit ma ba because baby me wo kwan wa etimi sa akla ne bla Peuduri banka obetimi di akla na ba se na oye ya nyansa kro no na obo ya odi akla no ko obetimi de na ba fa sa akla ne so fa akla ne bla sensi odi any stairs no ye ko yi wonum ye se ye be ye o so ri gina painting na chacha so woni de o nya hwe ada wa ya akla na awa ya chacha ma oni achacha no hu ma me wa no ya be mama brem bisam Mama. Adama. Menka. Mpamacho. Eko ye friend se phone so ejina menka se de because girl na friend me di na atem. Ntesi munti menka be bi nkyere ma ne nti ma atem me ka atem kwa ko e majima. Wada ma ye mani ni watem bi mfacha ye yi. Ye mani ni watem me kra nsa mo ka me hu se. Nyabotre. Eti na ye se pasa wo ba. Me ye DNA. Akwada no ye oba do ba ko. Wonya wo ba na ade ne ba ama no. Tia. Me bu mu ho. Na nti am ma fa obi a wono nti me ngina atem no mo ye fanse mo ama the vintage. A wono mo me ti wo no den bo do abeti ma so. Sraw, yes sraw. Adama. Eye no kra nka wo be horo so aye gegege. Ma me ka wanu tun. Em fanto me koyo majima. Wa, le sra ma mo fanto me koyo majima. Adama so koyo na juma. E fa na chia manaba. No de akwada na ba m ya edie ne wate. Mame, na also big mama also be wa na de nyinse ne koma Adama no. Me de na me wo me fada ho. Na me wo me fada fie. E na obe ko. Asma me bisa no nyima no. Wo na wo de nyinse ne koma no. Wo ni me ba bi no. E na de nyinse ne koma no. Me de na madam me pa cho na me wo me fada fie. E na omu ba ho no. Omu to ka su e de ba beton. To oba e no obehu me no se ntutu kan wasaba na ade ntina ase wani ma asasa na me se ade ntina obisa me sa ntu omukwae no na omusan di ka suba na o se asem na mbisa no wa mami muayo na me se menyim na o se nti me ka se me pe wa ha se na wa mpe na wo sole koe na wa kwanyim a wasaba na me se ade ntina aka asasem na me se me kura kom de ede me no so obe ma me kwansi akoto aduane mami sika na ja se ogina ha wo kasasa ana otu ni moto na ọkacha mi se me na menyim wana na me nso mi twa mu kofi nti adwumle na obae na o se me pese me no santina se wo wia na e de akura na koma na busuafo na me so ma walo na me so yo so be pini dia ti o kan sa me de me ma ndwen adwumboni bi ama ni bi na o kan sa no wonyi se ni wan hwe o hwe me ka kala ba wo ye nso wan hwe akola no me wo ye wa hwa akola na tale a me wo doctor mu ode me ton force ma me de che no eno nti edu ba bi na me metim kontomire na se me ma ne se on fan ko mani pa na ode ko ba no waji fu esika ti da de na metim kontomire sika na ode ba na e 40 cedi na me se me patale me be ko 40 days nti me patale de ahye me ba eno odi sika no oji sika no nti oba kuro me na ode ko unum se bre wa boa pa unum se wa boa ma wa boa me ba di oye ni de me ne nya adwen na so obitimi ko children so mko akwaje ba behwe no enti wa boa wa hu anim ase wo de onyinse wo no wadwane ama ono aso mu ahwa akwala awahwe wo nyinsen obi ma wusuo we kura wa ya de enti ese ase wa ye boni ayi ama na wote ha wo kan sima kase no mama me ye ni boni ayo efridi ono ye enti na me fun yi ni boni ayo wo ye sure sakwada wonya adamade a wonya ni ye be ye de ne no ma mo ma ye nipa di o ye ni de no so obeba sofo bram abajwa papa ni bisa ba ye question me ensa pe onyima no wi amapon pia ebra na oba fie na adama be ye ne line no onyima na no onyim tampa chona men enti woni adama no apene so che line wati ase no oni adama ko fie ho no oni adama daya na woni nana menene dai na yo say oni ne da no na wo ye shi o say
One ne dagu akwala no so ana one ne dagu obi nyinsa so wonyima no wo ho ana se one ne da enwu nyinsa no so da mpa cho eni de wo mse eguso ane abadwo ampese me ka kire oba ye ote humanity asese eme wo wiase nyina wonim so enipa bonini pa obai ya oba wo tumi hunu se menyem muso ne be ma foforo na nyem wogina aya garu ki garam okane senkura awuzrai be duru ade obadwa wotia edi adama atem oba anyem obi aba sawiyam utimi ama be ma foforo ye ola ma wotia ase esa koda kwaso ne menna emuso na wi asa ka chense be ma ne nka no kre na be ma ne umienu hwa ne ka no kre yo awona case na no kwafo awona case ne wo to enye so na that time no me ho chele me ane mpese me kire wo se enya adama na aye bibie o waso oden ne se be mpaduasa mane wo kire no mane kire ase wo kire usasa sa no nya bi ni eno anu ne aho kire no mane nkasa ne yentie wo kire usasa that time na papa yinani o papa ewurade nyame obadwa Adama se one no atena 1 year wo se won ka no kore na say Adama na nka no kore na se wo na nka no kore because wo wotumi di obi nyinsa akoma Adama amane na wa daguso na mu mienu ho na nka no kore abusu sam say Adama nsa oje si ne bo se eye ne ba no obadwa meni Adama ya adwen say ne ba eye ne ba because Adama we say na wonyam bet na 419 and also 3 months you be na 3 months and the baby bomb no eba 1 year Adama say no the 1 year what as onu oni so da no e na wanyem oboa 1 year ne de obo Adama say akwala ne papa we ne papa wo nyina mu ne papa no so oji nyinse na na say wa na ma pressure say beja akwa ne dia akwala no ne me fada nti na fa na ne abedi ya say pressure at all so esa akwala no won fie say 2 years to osa Adama nsoso akwada 2 years so de ne koye dai ofa de say 2 months tina so ofa no kwa no onya 2 years ofa no otare no fo dabi na kwanda so num ana Adama be fa no kwanda so no fa so be fa no eme ko no na me ba nti me be duru ma se ha na ni sister frɛ me se ne blast for me ja akwala ne bra so meje eti ya ji akwala no wo nsam na mka che ne se me ko fie me pese me kwa o be bisa me asem ya mintini ya no se me fa akwala no ma me ko ba be duru ya no ma be ja yi tissue no bi pepe ni suo no yi tissue no bi twe Flora adaworoma pepe ni suo no ate eti omo be ji akwada no wo nsam eno be ji akwala na tale kwala nka ho eno ji akwala no se me nko mla me ko be duru ya no ma be ji akwala ise so wi ase obi di wo be ko so de ne ko hene so de ne ko hene eno na wo dwene hu no ba tai eya na wusuro ka wakoma to yam Adama beba oso oni sika odi edie ne be betua wo mra ne enye die ne no ye mfa ma no the second guy the only kind of nyemo ye no ye nya no ono ye fa ne say Lukman ye nkona ye ne Lukman ye ne no enkasa be man na be ne wo asusu se won odi ka nyemo no no afede ye nya na nwoma no so na hello Lukman hello Lukman Hello Lukman ye mote menka Pata metonga ya fra wa wie ye nya bone ya pese ye hunu be ne wa wuni mu no Hello ba cho wuni be ne wa Ajaade be ne wa wuni mu no Menemo wuni be ne wa Pata nya za di ne na yisu Ibara na wudi me pa cho Imawela Manuela ai be ne wa Manuela ni di no no eti wuni mu Manuela me boa Mpacho ami na wa ye wodi ya na wa ye wodi ai mpacho mino no na ne o akwa se mino no na nyese ba yentem na nyese ba ya so na but me ni be tu kwan kakra nti ni tu kwan no ne sa ba ba ma mbeto no timba ya so no na akwa se ono okọ to okọ ya no so me so ma hwehwe na kira kwan na me
Ndi me no ana. Wo wutu kwan no na Emmanuela na wanyam. Pacha oka kira nse onye. Ababa busume be say. Hello. Baya busume be say no wanyam for how many months? Okay, in fact, ma me ka say be hu say busume say ana say because me ankasa there. Me say mo say. Woni wo ba na nyim. Usimi tu kwan akwa agya. Ehin na akwa ye. No, anya say me tu kwan ko jaro. Me unze me ye galata ajuma. Nti me ye galata ajuma nti ba bia na e wo se na e wo takwa. Ana e ko ba sa mo frame o kuma se ana me ko e. Wo ba kuma se. Na wo ba kuma se no Emmanuela na wo sande ne kakaka se o minim se me ne wonyam enti kakaka je ne fa cha ho. Oh, you got me no on there. Na ye te ye ho nka but ono so be 2 kwan. Ti ono 2 kwan for drobo. Ti ho no so na network ni on ti na maintain nka bi. Ti ko pim so ko wo ye. O wie na o frɛ me ka kira mse. Emra na o nyim no ti wa ba ne papa no na wa ba wo. E pesi e wonim sa wo ne wo ba nyim ti o. Akwadai wo se ne wona no wo kire no wonya aduane ni. Ti so kotonkonto mre. Wo so na wonyim no. Na wo sende diska. Ane na wo mu nyina. Ma anya sa na me mfrɛ no. Me number na me use. No, o se ni phone ya ti no use da line bi. Ti me friend na me nya no. Ti do na refer. Ono so no friend. So mfrɛ. Mane, Emmanuela, asama look man ke no kure. Wase na wo mfrɛ no. Na me phone. Enti me wo wie no for man ta me ka kire me bla na me bla fle no. Ti awo kire nti na ma akɔfa ba ma ba ko no. O ex no. Hey. Look man. Yes ma. Say wo ba no, ya wo ni Emmanuela wo no wo wa yin sesei. Okay, me go kuma se ana ofra me ka kira me say obi abeja akora no afiri mi tam. Tiri ni biza nu ana o say kama ono nyem no. Ana ono ne boy bi me ne wo nti ono firi ni boy na wo ba me nkyɛn anye tan ba na ono kɔ hɔ no. Ni dirje to ko tana sa boy ni nkyɛn o te den yo nde ni jimi. Ana o ka kira me say sa boy na abeja akora. Tiri ni ka kira say akora na nkasa de ne nja na kiri bisa. Ebi say ade a wo se me nyin san pa ade. Ebe ba me na me be ja afra na kiri bisa nti me be yede. Ni kwa me no be yede. Ye be fa so nti na me say me hwe kwan so am be te hu ni mu ska be twa afra no ma so. Ebi say me ja afra no ma na mposa. Nti ono ka say ono kire so say ono nipa na o be ja afra no. Ono so pe so yede. O de me ba ebe ka ho ase. Di mi so me ya we say o ka ta so na me so me say okay. Di last week Friday no ka kira say ka Friday no mbe yede. O mo ko ka afra no ase. Ana ono so ba ma say na the phone ko yira ya na say den. Di ana o san ba na mo tu fi en. En so na me trapo me na mi say da ya ho ma kinti me na fi sa ma antika ko bi ana me yede me ba juma. Kuma no che. E say won so wo je wo ba me boa. Yeah. Wo je wo ba me boa. Minya me ba na pa. Ya wo ba. Enti wo hwe ya pese e say be ma second one no. Wono so wono wo hwe Emmanuela nyinsan ene ade nyina ma ne wo ye wo hwa kwada 2 years. Ti no abefa no. Ti ya pese nka mu mienu ye die ne. E ma mo ne ehunu be ma koro pote. Ya ne ba ne akwada no. Wo gitum sa. Wo se kere. Se ye die ne. E ma wo ne be ma ba ko no. Ni ye hwe se mu mienu ho na kwada ne dia. Oh dear, ni sunde sama ba ya ande no problem. Ba kwa me se sia me ni ba bia mo ana me so no mi jini yere. Ba ho no mu because me wa adwuma. Benya chance ba ho ma. This is Tuesday. Tuesday is very good. Tuesday nyame ya doma bra. Ye wo kumase ye wo tech top high e kwa wo twan. Wo bi say nhyai fam obi anim. Bra ne nya die ne ma wate. Look my head say wate. Yo ti sana ye be ye no. Nhyira fan. Nhyira fan. No, or you look man, yeah, and our Yadamatia,
mani mienu omu nyina na odai kasaden mama ni mienu nyina na odai meboa yo tisi ye DNA enti no ayesa na tie ebeye DNA no na ya wunu no koro no ya ewo asem no ya wunu se mama ni mienu wan na nyinse no eye ne dia ye bedi dwa kakra bi ato so na abusuafo makwadwa ton de makomi interview Dr. Ketwa 3P garlic bishop be kamensa mekwa wo makache na mahwe se ne nyoma etie ewo ho na toothpaste wei menya wasam kada abadom Ghana uhie be ya to bi wate eye kama anu nam wudi chiusia kama yawa lemon original lemonade charcoal toothpaste OMS ebika no OMS charcoal toothpaste yawa lemon die and yawa peppermint edie wo peppermint ni green and a lemon no yellow and a bidie da ho ni nyina ye charcoal me pa cho pebito na fa chiuse eye kama kituwe bi na de beto brush so ebe chiuse ewuro puku anu hye especially peppermint no ti wo petrol paste anu hye pa ya na wato lemon no peppermint na anu hye uchi wie janka hwehwe sham ewo wonum pebito wo kumasi a me pa chow wo kumasi a wonum ewo solid fm danum wonum any adai cadlas ene di hwani mu kumasi a womo adai cadlas tieniye adai cadlas building opposite solid fm enna eye fosu mensa and sons o mesut pesi womo wholesale no ewo o pedodo ne mako ko uko keje tie Dubai abronsan so wo mo ho fra mo number yi ebi ana hia ho asebisa upe bi achiwusi ana bibi etisa fra 024 esati bi kaka tuwo kaka aha ya na wa yusu bi ebebo 0244710306 0244710306 mame enko 3P garlic mesa aseye na mene Dr. Ketwa mene no eni nkomo obapa memo akwa aba meje osonya na 3P aseye te say bia boko drone de mayo garlic awurade India vo o maduane no omu nyine bo akra no motewo boye nkomo me ehunu 3P pempenso na koduro medase mechia tiefo ni ahwefo awie nso 3P garlic mixture do anwaso a free pure natural health garlic crogen e dia ye do ne yemfanka eja yemfenso obi amfrem nti ahode ewom no ejina ne naso na eboa ye ntinim akomam ani moja mu adwuma nti bia no obi wo yade bi wo ne ntinim na koma ne moja ne medro no mebeboa no 3P garlic mixture eboa wa boost immune system ne so nti abra wa fa adro ne yade entime entena nipadua ne so nti sa wonte ne nka ene mesori atutumrika pharmacy shop bia ben wo bia kopɛ 3P garlic mixture do ne bi na to na no na emoa ema wa pomoden shronko na ene ye hwe hypertension yade e friend say high blood pressure ha adwene ekuni papa edin ene de sa yade eba ansa na no ma mefa doctor number entudwa ebia wotie me wo hweme wankasa pesa wo friend doctor ene ne twetwe nkomo che wo yade mu ekyere no waye krado se otie na waboa wo ne number is 0248928824 0248928824 Empepi na ya ka high blood pressure moja broso sa ya de ya no bi adwene se moja na adoso woni padua nim bebre e na abroso na mo anya sa ya de no na enye sa ene etie de bia meka se moja free sane die no eho wonfa so kese e wo ni padua ne so sa uti wana moja entimi ni free sane wo mu ade bia na akofa ya de ahodo e de abro na ne nyina mu na ya na nuani bia ye didi ne niema e de ka ni padua ne ho so boa e mantine no ben no emu sisi enu te sa pe moja entimi mfamu nko ni padua na kwa baabi esese eko na akofa ya de ahodo we e de aba enu to yo bia wuta disrade nam anwa aduane bebre ye tufu sejai Sanya mani nyina ewra ni padua ni mu a eda wo ntini ni mesisi ntini emoa mantini mu na ho na moja etinye de afrisane akwa abase de ese eno na ya na kofa pressure ya de no eba no se moja no ekọ na ntini no be ahodo ni emu asi na entime nkobo nse bi de force efa ho kode betime ne be kode entime ne nso na assign na cha kotai fa ako baabi anse se bi gukra na akwa kogu e na kofa pressure ya de no
edeba no nti nei wako hospital ya body ahyɛ sɛ pressure no ɛwɔ soro tutumrika na kɔpɛ 3p garlic mixture dreibi nanonom na ɛmoa enyini nyina emfiri wo so ɛwɔ stages ɛhyɛ ase a ɛwɔ sɛ deɛ tie afrobin sɛ bedroom pempensuo bi no na abɛyɛ krankɔ woyɛ ne hwea enye yie asam ketewa bi ne ɛbɛka kyerɛ wo nko a wote shock no o pressure na ka ne ho ɛduro ni bi ne wo nkyɛn a na ɛkɔ akɔfa owuo ɛde abrɛw 3p garlic mixture ba sɛ ɛbɛboa yi saa ɔhaw no ɛfiri wo so ɛno nti tumirika na kopɛ bitɔ nti wo ho wo pressure wo pressure twon ho free enkyene bebree ho obo ono ma aduane no so oni pressure nti wo de fa nkyene ni tuma ne ntwa mu oni pressure enya ne hwe adeɛ bi oni paduane mu ayɛ frɛ ne sodium na te sɛ nkyene ne bi oni paduane mu dada eni kwan sɛ wudi ema ne bro so sɛ wudi na bro so a ade sɛ nipaduane sa twe nsuo foforo na flash nkyene ne bi de aba abɔnten nsuo foforo na nipaduane kɔtwe baayɛ no ama sa aso moja eno so pressure abaso na kofa ohaw e de abrel eno timfa ho to enkyene bebre so ebi woni paduanim dada afe ensu a enwunu pii ya na watwe ho afiri ho onse enwo sesi ho no mabonse na ada nyunyunyu na manada ba de kosi awie mu a na anane sa na ensu na wonum na enwunu pii ne reni paduanim ye wo moja no emwa mamoja ni ni afrisa ne enye kora no kora de oye na ho kora oye na ho aduru say from weni age na so ni paduanim no moja ni ntimi ni afrisa ne yi da bia na kofa wo hawo e de aba beto so wo hwo ho so yi no na wo nonom edupa eno ane 3p garlic mixture afi obi otan nom ensa den da bia meka sensa ne nto adwendwene nto areho abransa na ewre ni paduan bisa ho sensunsan so bone ben ena enya wo me so efon wunti na twontwom nti no emwa mantini mu mie nti moja ni ntimi mfam nko mase de ese da bia na kofa yade ahodo e de abrew wo ho na tadidi anadwo so aya na wagyae obu ono ma abodon kodumie no ma na aduane bia obedi odi wi ya no ache no wato na wada aduane na ntimi ndigest abra wada no obesori no so bon se moja ntimi nko ma woni paduanim ti da bia na yade adokoro entna ma na nyansa hwo ho so yie na padu pafabo ho ban se de ka se garlic udi na aduane mu a ahoden wo mu no sa na aduro na tie yemfa ahye mfrɛ mu ya twene direct ani nnuane nro ne de agutuam aye sa aduro no enje wanum enya wo hwe entna won so nyare ansa no akoto aduro ne bia no esansa se ne medi kan ne busi immune system no ti abra wa fa aduro no yade entimi emen wo obanom bema enom eboa bema abo prostate ho ban de amano no na ehwe se wo ba wa fichi kromo ya na ada ne kranko te wo so no ebe yi ni nyina e de afri wo so ebi a nso ya de yesiche ya de diabetes atena wo so ache wano no mu nro ni bia enko 3p garlic mixture e your last stop ebe yi ni nyina afri ho wadwene se doko bia wodiye ene ko fa siche ya de brɛ nhwehwɛ mu bia no ade aba se sichire ana doko niema ene ma enya siche ya de na emu made bi oni paduan ma efrɛ ne insulin so oni paduan ntimi am produce enough insulin na ma wa glucose na wodidi a ɛda ne woni paduanim no ɛhɔ na sɛ nketena ɛnam se ebi ni mu ntine fra wo moja no ene ya ne ko fa siche ya de diabetes no edeba no unya 3p na no ma ne nyina betimi afi ho ama bibia akoso wano ede ama ebi a wo de general body pains ebe free wa bra wa fa 3p pressure ya de no ade ba ko no sese ba wo so a eni so bidie enya wo esanse moja ne ntime nkoma ti da bia na wani so ebrew etimi gya otipaye obi won mo so ohome a ensisi so na koma bon tentem wo ye bibike toa bia na wa bre enam pressure ya de ni nti tutumrika na pedro ni bito na nonom na enyisa o hawo ni nyina emfiri wo so wonso ya na wo bo etwetwon mra wo ye ewo wo so enam pressure ni nti ni nyina be firi ho abra wa fa edro no enye edro ne tonso nko ana ehia ye wapomoden no ehu hia enu nti se home remedy bi wo ho na wo ye na ebeboa ya doctor de ka ho disane ma ne so na ne nyina emmoa na wayaresa no enkontem ma enti wo fie wo hwɛ me unim dandelion ebi twetwa gu mo so kredi kama pa ya obehwe na fifi baabi dandelion bebre titibi na afi wo de wonwono bitter leaf kakra afra na wo de akakadru atum blend no nom ne saa na wo twemi ensantem no obehu nsakirae ewo nipadua ne so eye dandelion bitter leaf na afi akakadru na wo de afra na wanonom pressure na fe na yi ni ti o se ewo ho dada wo de nonom ne saa obehu nsakirae pi
ewo nipadua no so 3p no so wokoto ana wa hye no so ewo toam ehye ho a ebo garlic eda ho ye kokko ena ne ti no eye kokko eno nti sa wokɔ ne ntwe 3p garlic mixture ngu ho na say garlic ye duru a enye enu bia hye so ebia na wo da duro bi nso so ena apesa wonom wi 15 minutes we duro na oda so no obetimi anom enkofa wo hawo bia emre wa pomoden enye na nso pharmacy shops baby eton wa duro bia ukwa obetimi enye bi o Accra Okanshi Kokins Walk Kofi Sam ena Angel Herbal Ashaman Ekus Pharmacy Tema Community 5 Little George Madina Ko Health Alert Clinic any post office no ene di animoshe Kumase Colinac Dani Herbal ena Chris K ho Albert Sam Herbal Sakra di AA Mensa Koforidia Gapson Pharmacy wa mumuni awe enterprise ene cathedral no ene di animoshe tamalinso anu akofa kojo herbal eben electromat na wakoje edro ni bi eni abusua ni nyina enchenom na emwa na pomoden shonko emma momo me the doctor number be chato na sorry ofa number na emfere so de yade ni tie bi a chemu chire no why crowd say obetio na waboa number ni 0248 92 3p garlic mesa abusia for pedro ni bitonenom na ebeboa kwan shonko eso garlic enkote na yede ayanka twade kakra wom ene wo kakra ebusu immune system ne kama edema ni padua no ononom bia ebeboa kwan shonko so enche kra metwa me wutew na masan so ababiem panel no wa ha tia na yebetena nkomo no so pa yede de da ato de da wo matugya no ede amaye Judia clothing as usual no pam dressy wode ema me okumase odium number ne 0544 772775 sound so na me hey yi enne menya messages bebre so badwo he ne kama eye sugar beauty bar wo mo an san ye me makeup me pacho call them for your hair and your makeup very nice very demure number no eye 0553 118834 0553 118834 messages na begum abegum o kamekan ba mi ensa bi na nkeje ye try ho na okay yakoba ne makan kakra eti messages re Facebook team yakoba ya me twa me ho akwaje nkrato me ba ya meka mo messages kakra bi na me dia ma wansa na panel no abam abosek na wo ye na ne tuntum ye ena am fise me black no oza efata wonzo efata se ase senchi me wa senfi ana senchi because no big mama masada ba mi fie a year ho yes me na ba akwa so my yes dijano zao eti obadwa me da se na ma yemfa na ase e ma nyuma ku esan so mo na eboa ye what's this channel okay ene ma check me san fro Kaish, assume tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama mfro. You know kwa woni abri say. Maso ya yeshiro nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye nso amiko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction o hoda. Ah, Debbie. Enke chibra catch offer say on download tap send. So download tap send or send this camera wire. E baba to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are see fana baby obia so wo Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o. And once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code dey. No about Nhyira FM ashe ho e basa automatically no. Ye cha £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, neje se o kan yo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship
work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Nanda na wote ho why stay for sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo yetitiriti. Mentumi mpo nsori. Ho na enwanwa. Enwa me fridom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. Iwak natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebegya ne se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi adwade nkratoyi yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Na wo number na betumi dia fa so anaso betumi afra yen no e 0540 112434 number krona sa so WhatsApp enti dia wo hia bia betumi dia fa so ne wo na wo de amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free ya ojo what's on this channel okay ene mam check na sam fro Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama mfro. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na dey. Se ba bia meti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction ho da. Ah! Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap send or send this camera wire. E baba to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send.
Now, okay, tap send the dear. If you see a fan of Babia, so what Europe and America, Canada, so could Android, so could iPhone, and once I download the app, not two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM, Ashaw, a bassa automatically, no, yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America, Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this council, yento, tap send the dear, no fee. Hey, they just say, okay, tap send. Papa, no. Free. Mommy, I want to know because I'm not quite there. I'm surprise me. I'm moving me rough. All right, Mama. Also, my also. Madam Timingo. I'm going to get a man of Cochet. I'm going to move me. Or move me rough a way. My mother, phone a quapper. Na men sign and quiet telephone calls. And also, me was second interview. So I brebemwa. May you let the gold white. About fair. Because some men don't wife a year. You look elegant. Thank you. Or dress and no hair, no? I'm a boy. About your papa. Piao. I know the year about they're making us a woman sanity. I'm Michelle, Mammy, and my evangelist. So for penny, me more quabe, more quabe, BM, young abutre, send the case, you know. Say, young abutra, the other can you. Yeah, Mama, big mama, big mama, gifted John call, no. Mama, me mo kwa ba. Ya me de. Mo kwa ba biem. Ya me de. And that story na move wrong. A shoko. A trigger nyoma. Tibitu. Engwa no. Let me go. Warieka. Warieka, let me go so mama. Warieka. Ye hwe na nkomo yi di kan no. Ye hwe di kan ni nyina no. Na ye similar. So be ma ne nya no di kan, but second one de ye nya me ma ne mienu. Tisi ni nyina mu ne hwe. Obajo mamenchia tiefo ni omo a hwe ye. For that. Ano ewie so. Dia wo kan nyina ye no kore. In fact, mamenjia hu kokon. Dia kwaso yi de me ya ye se me oba na ema omo ya ma ema ya ye bibi e wo hododo. Sabi eya hoda na se eye de be ya. Ena se wo hwe agency a ensem no ema age ensem 15 years. Wo s wo sa wo current. I mean na entity na etise efifie. Ma me no moma ye nyina ye na so ni empagya ye mu ni nhwe ye mofrɛ. Kamia ye se wo hu so ye a wo kɔ wo ade aye de. Che wo hwe ababa wo ye odikan wo se ni focus ye adisua. What the okawa? We focus here this year. If you know, so no. Said you would see we see bow who saw we ye Jumadin or person the room of free. I then as our age now one sister so no. One from Pebby Anye and then son you know and your mother brave ho. So we see a maybe pona would donna. Dear Nabe catch an answer or pewa. Cause it's a bien person Gina Menaso as oba and Zinka bro one in a year and penetray. Nanka ye at the daddy then ye Pebby fapping village so. Never Bobran. Then yeah, what was say? About wow, dachi. They say first one. Na me can. Sometimes you tell us yeah, share. Red flags are a razy or ababa way. First one. First one. Me refugee no. Okay. Edino beka na. Abosiecha. Wako ubako. Fani say aba. But by mistake, one son to soon cosubim, Ayana Mekam, say red flags. Beman on it them, no. Subana to say, well, also would in a phone chat, what will you maybe, and more signals. And two signals, and I didn't know what yeah. Once I talk or so, and another, and I will say, and I can some ban now, ban is a why now is a better now, we become we are okay. Kauto was so that Porcia, and can be a woman fapping, and was a mapon also, no much shamidachi, no my focus said you will focus here, they say, and it's a me, so I kidnap a so I need to me. Abrabono, I be basa. If you go, that's some more do, and my mummy every na Martin, so young, because I want to be champagne, Mary, I say. No, ma, and may a bed, ma, a man saying, yes, second one, so not some no, make a sabi, now you more hakakra.
da dwebo apa sanse wa konyem se de na papa kai wo oba obi ni wanyinsen sa de na yemusuo mum ye hwane enka yemusuo se wonyem na wo sa ne be ma foforo timi koda na be ma foforo de ne hunsuo sa kan na wo wi a wo sa aka chense o ma me 4 cities ha se de na mama ka wa ya de papa obi na manyem no obi mehwe oba yenya masa enti mama be mesremo me nyanom mankuma ene sabi ye ma no montie awofo nsem no ne fa bi emobra ne sade a da bia se ya na ba betratra abesusu sa baba besusu so for pani oni eye big mama memra hwanso memra wo so ana memra big mama bra me suna so funwie so fu jani ana no wase afia ama so maye yedi ka me okuefo bia me pese me bo mu din na ye programming okay won besu so emu kakra omo meboa ye abaifo aba ho se bibia de na mi ebebie abotre ye frɛ omo protocol Queens Club okay omo president ye na na akua se wachi na vice president ye na na ma Ajemai Eva ye sɛ omo se program mi bo omo din na akwanya bia ba omo meboa ye na omo beba hanso so yo eda omo se adwa me sha se se we nyina na shase ya warija ya ni aware a basabasa epama ena de sa no ma we nyina ba because enka aware a maware na ma ye madwen sa mo bobra no abaya 15 years in so lese wo gala okọ gala no enam se fie ni obi nti wo for so obenya sika ni nua be ma no so adwene wuo nti wo de ne ma na down for 15 years girl ni ma da down for so obetimi aboa no tim yinsa ba ye no a be ma ni ho no oba ye na dwene mu ha nti oba wonim sa wonyem watimi ni be ma foforo abeda ewu muso kesi na panto mani pa ba no mu so hwie o bi wonya de obedie ne sika ba ne nsema won fa de oye no de musoro eduabo aside duabo musoro enti be ma no ne woda ye no a be ma no me bo mi nsema no waya de ye mo ye nsema be ma no eye we no for adama no waya de wetimi ama wo sika to aduane adi na me wo ba ha na kese wo sha ase a me ne be ba bi hia enti anya ndai mama ne wanwa de bia na me hia be na bi hia ba ye se wo kwa na husu o ye ti ha adama nso hwe asa papa waye no no de atua ka akora na wafa o sa ha so ai se police station ye mfre obi a wa na ba e what you say inti so wo hwe se de ne ma ya ne mrantie no wo no mo na do wo abusia enkomo ne ye be di ne die mu do papa na mema evangelist asomu amame na ye be fa abaso till the gold boa ho na ye be part 2 of submission big mama so be part 2 of the submission so for wo de di kani so mama kakra mesa ba so biem abadwo anyame nhyira amen na emo ase big mama ne lady gold mo ye ma o ana mo kasa adama yade adama yade adama ye nipa bi oye busu boni passe tetena nke betwa na su adama no yes se tetena nka adama ese etwa na su ko ma fie oba fa furo na one ne da ehu oba fa furo na wo na eni ho na asese obi dama bi anyem na yere wo na obaba guso so oba na nka ncha so anyem da bi onim Adamanim sa Ghana nyam tio the storyline no Ghana say me Adama bizana say na ada na otuwaji no say onyema na o say ai na wonim kombi de me kura o say adentina me se o peda da wan pede te Adama adufudi pa na ye no Adama ya branche bia ne huni ho oniba Adama ne huni ho sofo Adama ho wan kon wi aba Pesa mkasa Adama se wo wi aba wa ba ho de no be fa ba dwane no wanwa wa ba ho de ye no ba tempna wo a ye fa ba dwane Adama se Adama yetumi che no o wi o sa be wi akola Adama ye o yo bi o ye promfo
owie ankola tie sofo so bodua ma me no me nsa bo anisa Adom TV besom move discussion na akua ma me akua ebesom na wato adwumadie no so wo e de amaye nyame yadoma ochena ye ya wada obra at 1 echena ye betena se na echena no package ne so eti ya na wa hia ye so me dende oba adwoa sofo to so adama ye kronfo owie aba akola 190 yo otiamifo ano no abewia no yabe mo hwe ni ye Ghana na cheti etia akola won Ghana mra kire sa akola waji sei ansa no 7 years akola so onya ni wia timiti akola ni wia adama bewia no wa breko abmane no oni na anwene ho ti mama ni case no kwasa nko yes stealing charge opa adama ko bi say stealing charge okay we wi akola nenke kwoti adama say oba wanyem ye ne da ema ne wo mabaya ye dia why ya dia say dia ka say wadagu so no wa ma ne eno no nkira say no krampo no say yesi ye ka ese say be ma no ne abaya ne nyem ye no esi adama wo court because wa rope na yere sese akola na wo ne na kodagu so ni say akola ya wo no be jimi abada no yes what do me akola no from your film akola no na munyi no be no meba adeja because of adama wa no ama bebrebe utimi sibi pese oba wonyem ana wo ne koda ti adama no eye nipa se yase ye bremu a ese ye bremu no mama nkodi odi kan no so okay yeni aba na o se be ma de ne ba adwane enen se Ghana fo ma ya na oba no omo yo mo detan akokono ayam ta omo yo mo detan ye bu ye mu kwa ya ni kia ye ba nyina ahode nko a enra di anwre wo ma me no ono so wo da ayi wonyama mama ni muso ono so sidi sa ana ya no akwa ho kakra ma de ma ni ya ne nya so ni ti se ama ni ya ne nya ama ya na 15 years x wo de wan ka sa personalo no exactly no what's in the be ma tena na maboa no onya babisi ya wale ada ho aba ho so and na blade ya go be ma se nya babisi ansa na wale sofo that be a mistake fact is a fact what go obi so for wie akola be ma no ka cho se na bisu afo ntumi hwe no ana ne ba be akwa boa be ma se nya babisi ya minima de kura wana dwi ono Ghana nkasa no ohwa na ade ya ohu be ma no na wade he yo babu ohu be ma otumi de he otumi hwa be ma titogotem ya otumi hwa be ma wo combination otitogotem enti na wanya do bia ma boy no na nkasa be mpadu asa wo kokodi ekoya adwuma na ode abrabo ene se faculty school fees enti ma na aba no ntia se be ma ye moa be ma se si baby wa be wale me no ba ko de wa boa be ma sei be ma so ba na wo nyawo ku no ti Oba mpo oye so tio oba bema emoba so do baby ama wa no eno ye fa no self work self work aduma nyansa ne fa so ye ni after that bema no kisira wo bie no big mama ene le ni bema emoba se me de ni kosi baby wa no e self work ana oba nso mo bema eno so ye fa no tumbu ama no de nko mo ama se tumbu ana so fo ma na wo se bo ama no oba Woman mini ho. Na. Wo papa ni ho. Na ni aba ya wale no se mebua no wie school ya wale. Na oni se fe bi. Wo be ma show ba. Bi. O ya na yire. Ya se bi level. Tie. Sama fan wo no ni tie. Level no ho. Tie level. Ye fi akurase ba kumase na ma ya bi wo ho na omo bo den ma ye senke benya wo mo. Ba se ni ba kumase ye duwa ye tumu se mo no emutu ase. How can see where me na omo ye fi se. E level. Level. Eti so be babia otumu se dabi eti na na ye susu so mo board ti am kru mo bi so nkoduru babi no mewalo amfa dabi because level na madu se si ano menem big mama mo nenam otima se omo kire me se dia ekode mama so dia wo ni kwasia wani tia obabi ana enkane no koko ase do no ene abagimi do kwasam eti enkase na mene ne bre ya na mene ne kodo nkate eno no 7 pedals ya level na nkate level kate level se no dia ya be condition level
Travel. Nti me ne nkate love bi aba no atwa. Yes. Pia. Nti hwe When mama, and some evangelists won't king. Now also what can say go say. Eja, show me the kind of. Na pagi wo pano wasam. Bram ni ye so ne yage. Many evangelists ya adwene wo fa baabi. Se woni ba ma twempna. E wo se wo hwe nipa su na wo boa no. Okay. Obu ho abeboa no. Na oye. Obeboa wo. Ene ya maako. Na mese me abra meti hei. Big mama. Se me abra meti hei. Big mama. Me fasika ma ba mani. Debida. No ba kura de ana mo ya. If se minima de afe. It depends. It depends. It depends. Me kunu. Wo ma me bia. Me subinya na mama ubi. Kunumpo. Me kunu kura no. Se me kunu mama. Oh yes. Kunumpo. Me kunumpo. Se bia sana wama no. Mo se me yam adwuma. E bia abra menya 100 million bije. Wo chire wa na me so ma socket. Right. Na se me hu se sika no wunya wo mame. Na me de me dia bo wadi. Enu nti me ne evangelist ya adwene wo baabi se. Ye ni ba ma twempena ye moa no. Baba ma betimi abo ba. Aye de se sa de nyame aye. Okay. Ye de sa de nyame aye. Evangelist memem nyabotre. Sam na mu fifre. Sa nyanko pa sa na nim fifre. Kwa e na de abo ba. Enti ne se me ne wo twempena. Obebu ha no atom ntale ama bema no ne ho ye fe no. Entare de ya na ye che sika no. Me mfa ma. Na se ntare ne na ode ko no. Odi siesie na ma ne de api. Wo le ne sa wo valu wo. An kwasam. Wo ne sa ye wo se wo bua na ma. Ase. Wo valu na apa no wo nhada mpa wo. Sa. Hwe me ni mema di agropa. Bema kura no. Mema omo mpe wo ba asa wo de ho bema no. Dabi. Yo ba chi ni mu no. Eno no ope no. Na o demand free no ho no. Sa. We deep keep. Deep keep. And mama we bi onwuram na aboa obedwane ato ase kunu no oyale. Ei, desi aboa wo ko. Ona no wo de ase che si ko no. Ya na no hyedodo. Oh, de so for ka fa me de no so. Ya no kura. So. Na tuwo ne wo na da bi ona. Ayi adowa ba se kume. Oyale ukunu kofi awuri a enyeye. Maya na aba no. Wo mo bo nyede. Eno na ye. Na oba de wunya fe. Usika gu bag ma na ubeto. E ma ye sumbu o. Gu ye ni mase. Ye nkwa homa no so ye ne ahwefo ne atiefo mu so mu ma ye babia mo wo abrochirefo no mo frefre. Yo, mun chura broche namba no famre me na broche for mo frefre ye ne mu eni nkomo mo fa mu submission no mo fa emra ye som obi aba so hello. Me ma me adwa papa bi. Yey. Asungben kanu abeja for say bebram. Pura mu se kutu bam. Brande bi ado. Abajo ba Jonia be ma kwa me mo akunya do ya friend original Nigeria the be contractor papa kutu nam do. Do se kroma de. E dan sanitize no. Se Nigeria ho atu sikabu. Open me black kutu. Na me nche ma 1, na ma 88, na me fi do bia. Me boni tell. Of akwata na champion bro figurate bi. Awo me. Na kwa sem se udumadi yo se bia nya de bia meta kan se emaya ni isua de se de mama shi bi ka ho asem big mama ka ho asem na evangelist de draft na ade ba kwa me se bia nya do ewiase fa kwantama de bia ekro no de o na se bia oba wonyam o se be ma foforo ekom de minti no se bia nya do obi moja de kwa mo aguguso anam de medie nti anye wuye da se bia tie bia no se baby da ma lisi ya ana odi ya obeka wo ya na akwa ke be dia ba kwantu ho sem de bebem ngwa kwa di die latest bi be bu atia wo nti ni sika se oba no anhye no maye na be man so oja akwaja no masiro onwo a yemfo obi banyane fakra ne bra na first case ma akosia mo ma oba no ate kwa so abre so do sika hwe be ma na ana ma sa mbu hia abasa na ma bi so ho amo save bi chance. And as the powers, the caco badge of very or some Marcosia. Nina Masum, young coffee frosso, young chessio, young quabruchere. Hello? Hello? A young quadia. Hello? Obadway! Yay! Obadway! Yay!
Champon. Boffrey, Kwamu Hawi, Yazugeka, what day? Kuramu say bam. What we get a general for Quatamino Budini, a 70. Obusumusumire. Mamaja, American will market to Blackwashi, or near Obapa, and Philip Chamina, and a B, Nanamo, Michamo. Now, about you, your best, Shall obey one dear, or no, or shall bear me. Why, dear, Motion, Yawafe, says really sky, yes, very famous. So, some about ways, so I was him out of Bushem, and I will be there as I want to walk on here, that day. But you're good in your man, Adia Budipa. Adia some cranny, eh? One from one young from one mammy. What is her mamma? Some prophet, maybe not about me, when you could not could me, I'm in your business, or Hamburg, or $1 or more Hamburg, my job, what day, Macau. You hear that CM call for so hello. Chess, you nankia pick your butcher for the kakra. Hello, Obiabaso. Who butcher outside Ghana, Frenham Bay 0549 801 751. Outside Ghana, Frenham Bay WhatsApp call 0549 801 751. Ya pick will be a no enkasa. Hello. Hello. Me ba chow dini baby akasa free. Fajua. Hi. Baby akasa free. Black penny. Tafuni nyina bla na great na bra ma yentio. Yeah, na mencha me mama efe. Na mencha engineer Kedu. Na oba Fajua, oba ye obetna ho ya. Wafa yefuni ya. Wafa hwe Nyankopon ni nsabon samoti ko so no hwe yo. Satna wa mabe mafoforo. Afa gusu edi su ni dia kan ho no. Oye mambofo enye Ghana mani bia so obone adrubla ezese sa niema we nyina no omotu omu fie ho forty afi se be ma no nyem na be ma na hwewo a ade na wo metena se na wo hie nyansa na bia pampan kura na de besiti na wo be bledi afre nyisen no se be wo na se be ma foforo be hu a petewo a wapewo na wo timi atena wa se community be ma foforo emegugu suma Mida me coming ko ba Fajua be man mo fa kola ne ma on fa no because ka wa bunyina no be man no onyi say no beti be tua dia ene fine na me ka mo me da yeah da sipi yam ko foforo so hello chefoi obi abaso no gina so no pekene na ye ne no eni nkomo brochefo no kwasam hello hello Peba chodini baby akasa free. Abigail, because she's South Africa. Abigail, South Africa. My auntie where we are. Peba cho obana bi kan bi na mi pese me kaka. E mana aba no se ga. Taking home. Yeah. Yeah, man, wa papa, man, kan mo. Okay, you too. To me, you know, so young couple for hello. Hello. Peba chodini baby akasa free. Obajo ampacho your friend Big Bernard Ammonia. You deal here me air conditions. And pass my auntie where we are so my so much. Obajo. Na pana members ni bi ka say be ma na yade. And ma ni kwa so mo pona paso say be ma na yade. Oba wa wunim say wunyam anyi say shim. Anyi say ni obi tia. Okoda ho mo obi ne okoda say. O we ka say wa yade. Onya ade bia. We say next time we say kwa akoye biem. Say ya bona baso. Ini kwa say bona baso. Wa nya ade. So obi nyem pa na okoda ho okofa no. Ade lenko. Mukika bintira branch no ofa abofra na mra na enye die ne ne hwe de ne dia ne fa ba ne nsem me da se yo amafo paila yo enya agoro yenkwa aburo kire biem ne ye hwe se we ye be ye ya 0549801751 obetumi afre hello obajo ma ha me show so mira first me to mu na ofa he na sakati oh sorry. Hello? Suffer bright in Yana. Obajo, me was so boating. See my entire way. Says evangelist kwan wa ya mobo. O voice kakra de kwa cancer mpa no di nkrofo we achi ase wone. Ema ya nyame asema ka se
yɛpo nyame asɛm a yɛnim nyansa nnura bɛtonto hɔ nyinaa bia ne hɔ adi gyimi adura ba hɔ enti wɔn mfa nyame asɛm ne nyame toto wɔn akwan ma wɔn na wɔn nya sɛ wɔn ankasa de haw ne ade so egu yɛ ho so no na bɛrima na wɔn wabɛtam akɔla ne korɔ no enti wɔn mma bebrebe ne na wɔn ankɔpɛ bi ne na anyam na obi kɔnyim obi a na wakɔgye nsɛm ɛkɔ akɔhwɛ no many evangelist ya adwene bia na bibi wɔ hɔ nti mo nkɔhwɛ bɛrima ne bia na bibi wɔ hɔ oh and then what you that say what saying free Austria I Austria tone and I will free Eddie free and coffee for so hello oh didn't baby I can say hello yeah you so mommy Emma you rabo my ntio ni ana family adie papa du te dey what dey about house adu me dey do yo yate amali adie mama se dey ni ya ka kono e na ni bi ya gani papa se ba we ni wa ka koda ho na ni be ma koda ni we ni wa ko mala onko o ka ni o ka di we ni na se na se di ni be bo wa that's the DNA na yenko eye bright so bright so na ye no enkasa o free Amsterdam meboa hello so bright hello minya ba obadwa papa ehe ne ana wo no Amsterdam eno kwasem no ana maka no ma yentie wawie yi Amsterdam de o kasto ba Amsterdam ba ma hana Ghana fu nyina nyina igu hanu yeti uba ha yeti hasi said yeti kumasi pepepe wow Ghana fu kwa ha se be ubi see people airport na se be foul na be see ha wan hwe abeka ha nya abu na Lagos be na South Africa be na go nipa bu hu no be say 90% ni nyina yituntum fo tie wa wie yo abadwa me chia woni evangelist ne big mama ne lady good me kia mu nyina ne adwuma pa mo ye obadwa me masem nyina no me de be to kwana ma twen nyambo ade ne because me ma ne mienu obadwa me de me garanse for boys de me nyi omu di enkura no se obadwa wo de wo no de nkura ne ba de se enye DNA no because enne no se wutietie nsem ekoso Ghana fa mu se garanse no omu di mu ja na ntu bo hu ase nkura no na omu de o makoye rituals ne ade ade ntime sero se mo na de me ma ne mienu nyina no mfa na no be ma no se second one na asem no ga ne se o ka kire pray se we de wonyem no odu so enti se na evangelist kan adwumbone wo boy ni tiri man kasa se bia na ono otimi enu obada be ontimi nguntu no wadi sa abone na entimi de me de nyina de ha nyina ne se enkura no menyi me ma ni enti mo de anam na de mo anu mfo bo mbra no mu de wo ba ne yehu se enkura ne ti ase bia ene emi sema dwena me wo bia no me kan de akiro mo obadwa nyame hira pa me chiama me fi be bi wo bia na me kan evangelist se ma hu se evangelist adwuma wo beta wo chi pa mo ayi ni ye pa nyame hira evangelist woni big mama munyina da CP me pacho wo Facebook for no bale kwesi was in fact I'm disappointed in this girl pal Idris Zakari was this girl need beating spa and nana ya say I said it that Sofu will give it to you back to back. What is here? As a comment, it will be no more man. So Balebo Kwesibi was what the girl done. She deserves to live in prison. I swear. Nana Frema was his sisterhood. We disassociate ourselves from this lady. She's not one of us. I'm okay. I'm saying my second one. No, yo, Tino, Yabua Simon says shameful family. Regina Amaneda or say can original father pay for all the expenses? Tino, Papa Nankasa no, Sabani say ye ne dia. I was your money chair dia neka. Go on, she is a washaba. I was say my name enko na me name. Menkodi apomudei ABA Herbal Center Dr. Sofwa Brantia Sofwa Rasta no kwasam ebono champem awie wa yaha
ya watena konwam mame enko ne ncheka bo ya mame buru na ba so for me mo akwa ba na ho ye mama wasre ye kasam so ba nya me uso aka wani masi so aya mame buru na ba ya na yenhwe ebi asoye ese ya temo nkapa ese bi pe bufa so ho mate na ubekwa chiri sansa wodro no ano nam amen no kreso obi ma woda wode kasa na wo mra magi adru oba hu de ye de me da mama na me da etie fo so ye de ase na ade ye manije eye ma ho ane se ene se de edom ni si eba na ebradwe ne nti ahye so na obi obeba bia so de dance ye de eba obi obeba bia de dance ye de eba na mema enipa ehunu na yenye ho nti ahye se ebie heba memesi nubrane hama na mede ye de mede ye adwuma ete se enkane na ne hwehwe odunsini ye kope na kira kwan no awura kwaye bretu makope nubran hama enkohini abran ya be se ne dido na wano aye de anom ama wo nipadua na hoden aye de abam enkane na ne ye nananom se bi kafra che omo sale omo ne omo ma no ekukuo ne sifie kakraka ano papa be ko school abebo cap ye de ema anwumre koba wasa ye de abebo ene yesi nimdi aba ya to sa ne mani nyina ye de atuagu ama ene akwasi broni abefa ye de no otade niema ye de akofrem di abreye ye nom a ne sa de ha fofra ye de abre nipadua ene hypertension abu diabetes abu hepatitis B abu stroke abu nyina eye nura hodo a ye nonom ena asakofa sa ha na ye de abreye eno na ABA heba yakofa tete atempon no tete anamon no ede aba se enubra na ohwehwe awuhunu no enua na esayade enua na ahoden ye de ewom no yasa kope ede aba se brabeji bi wa kohye ndido wa kono a wa ade na ye de enom etimimaso ye o ma metu nsu aduro ho o meto tablet bia capsules bia nye de eniho se wose me mawo ensu adura miami di nua na ma se henti akakadura me kire wose fa we koguso ne kono a wa ade na ye de enom wo start se wo no a day na be hyase na ye nipadua ni mu adwuma na ma wo so ho ayede ato na ABA heba yade ne de edoso na enam se me ma wedale wo ani ahwem nti na ebo medi adabia na yede ani na yede atato ne nyina se wiye ble mama me na medi abibiduro etu ani flashe e wa abla me nye operation me nse wa hweniwa me mfaduro so nyede enwu wani ne so me maduro no ode kofradu ani na yede edi koko a wudi bi egum enkonya wudi bi yede egum aduro na befa ni padua no ebe betire ma beye mu adwuma ebe be ani ni so abehoro so ma ani na yede atia ye mfase kanye de enka obi akwa na ni operation na yade na sa yede aba obi se na adentia yade no mama meka se eye ni yade so nye ni yade eye tirim yade timpanimfo se ye ni bo ayede ekotirim wani ni bonkum ka bo se ni fa so ayede aka na yade ni wotirenim no be da ahura ni so na wasoso ama na kotirenim akoyem wadwuma so wate ase enu ntina yade glaucoma bronesi ano nye de eni aduro ebie heba memonya ho ntiase se nipadua ne yemoja ne nsuo na yede edi afusane ni nyira beko ba entinimu na yede enam ezachimatie bi ba etirenimu ana entini bi mu a ewo se wunya aduro betimi aye entinimu yede adwuma ena makeka nubra ne hama enkohine abna bom aye na dusam se beje ko fredi ana yede edi koko na abedi a wudi bi egum enkonya wudi bi yede egum emeye tirenimu adwuma ma so ho yede ento doctors na ma yenya ntiase se eye ntini ena da yetinim na sa entini no ena ma yanini ya adwene nyankita ode ampa wa adwena nko bibi so wani nyede ehu na be kire se ntini no pressure eba so a ena kofa sa ya de glaucoma na yede edeba na entini da training wo se wunya adure be training yede adwuma etida bia medicania shade ye mfato ho wona obeto ye kania de ne di closing yede egum timaban dem no se wo so at least 2 weeks na wotwe na fin be yede ebebem na set shade na ebua makania ni timi yede ehren ema mframa enum eye eja na ewom no se fin be ma ye huhurum ne anyade ye hohoro ho de nti amaso ye memfa duro mu ani ne so no kania shade ni se fin na esumbem na de ade ebonsom na de pepa shade ne yede insider usa efin ne da so yede ewom ya number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 number no so betimi afresi ana
na de won't ase no ede wo bisa se shade no efin bam na de ade bon so be pa shade ni inside that also ye de blight na esren e ma kanea ne sa asren ye de ehuna de ye de ebie enti ebie heba yesi yade na ewo trenim ama ani ne ye de ehuna de ne beje aduro ne bi ko fredi ane ye de edi na me ye trenim odwuma ma ahonye de ento obi o ho na ni tiri pae no wose me de meti yade de me di firi nkura brem ye wo bibia ye frɛ no asorobene se wanhwe a wo de asorobene da kura ni be ye de ebedum e wo ho na wo tiri pae wo ti fatimi dwa se wo ho na ko ho na aba obi wo ho na sum ye no hu se de nikani ke de no obi da bia asedi enso ye de ejina na sum no obi apampam tutu na ne wayi sakola afi kro ntimi fa ntu ne tiri no aye de wonunum se wo sa science ya na sunsun so e wo tiri anase woni so a bomodin ne ABA heba enyen kitanwodie na awurade mfam so no onye de omo obi de ye cataract ete ne omo ahoduom yenu ye wodi epie aninim ne wodi epie anine so obi akọ hospital doctor say eyete na epie nanim ewo akiri nto ye ho hwe anye dey enyeye se wo ba ye be mo wadura wo de be fra aduane adi asa ete na epie aninim ne beyi na ba bonte na di nsuo ne mfene anane afri so ama ho aye dey ato ana mama obehu obi so no na ete na si nanine so ene na ni batuntum e wonya dey unhu fita na ye dey eda so bebre na na esuro operation se wo ba ye be mo wadura wo de be didi a ebe na ne sa ete na afri so abra anye dey yenye operation ebia wanti yenka wanini yakwa enu operation ene yade na sa yede aba yade ne wotire nim se ukoyi ani ni kosiesie na sa betu tire nim eye den ye be sa yede aba eti se wayi preku efet chima bedwa no na sa na kwato atechena no fina no be yede obedori enti yade ne wotire nim se wunya adure be yetire nim yede aduma enti wanini yakwa enu operation yade na sa aba abomode na yede ebra ye wo kwada so edwuna se kwada so edwuna se market na chi ho an ye de ye wo se wo so folai wo pampa so G runabout wo de obenya agre kenzima ka se wo fo agre kenzima ka na ka kire mate ni se ubesi wo dwuna se baabi a market ni wo no ana baabi a nifrafo ni school ni ye de e wo no wonya si wo na so pabunu ni na wo hwe ni amango na se na obi a be ye de e be kire sa so na wo mo free obo ase ba no oduru eye Santasi runabout ana star junction ho so taxi wo ho a elodu badwuna se wo fo taxi na wo se driver ni se onsi wo ahinema pharmacy na market wa wo si wo abuza se opeso atade wo hwe ani no obi ado be ye de ebeba ebia eye hypertension ena how diabetes ena how eye stroke ena akwato sa ya de we nim nyina eye bonus e wa so e wa wo ba be fa ne free je number ne ebiem na se ne so se me wo kwada so edwuna se market na chi hwa ena me wo number no eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 MTN is 0541 56 51 99 0541 56 51 99 ebia ya ba ya number no yade bia e ha obia fabla na urade mfa so na wontu ase enye dey enfama peace shalom mama peace shalom watch so ya rasta man ampa rasta men so de omu ntwantro wate ase na egu ni chisuo nti no na woka so obetubi aje no obekwa ampa so wadu obetimi e de account na wanya wayare sakama kama na bibia etumi akọwa no wano yeda mo ase bebre be fa kwanya iso na yagwehye Samuel Kofi J wone ne ba Prince AJ happy birthday enko enfama wo mu enra na ye mo birthday enra na ye 20th May nti Samuel Kofi J wone ne ba wone ba o wo mu nyina ye the same birthday ya nra ti happy birthday we father and son happy birthday and confirm mumiedu ai wo mu ene do mato TV no so no kama wo da so no happy birthday and ko enfama the AJs abusia ya da mo ase nyame hira mo nyame ya doma ochena ya wo ye beto adwumadie no so obra at 1 ye besusom na adwumadie na kona nim sa edu agentwera na ne wontia se no na wa twera wo de ama ye bekenkan call so no frɛ ye ne wu ebedi nkomo team ni nyina me da mo se big mama gift donko ai no kwasam ene mama be pie mu watena dwam wakeka bia atufu ni bia nyame adom chena sa hia ne biem e chena kro na so no evangelist the graft adai so for panyi ene wo
aha no kwasa wakasa watuja no nyame nhyira sofo chena yebehia Lady Gold White every Monday ni bengina ni Lady Gold White and edi djuma na besin ne etina ye be sign ehye biem wati as a team na kan nyina no eye misofori enya kwame executive producer Emma show no nyame wonhyira no de Pauli calling so wusu Eric nyame nhyira mu DJ Frankies ena Hannah omunua baba akopɛ hana ne damu hana nyame nhyira wate munyina nyame nhyira mu na seda piesie no enko ema ye boss ankasa wo boy chidon boy adontene Mr. Agla Jimmy Vibes no kwasamba pa won kwaso nyame ma osika bebre afa programs director okuku seku fifi okran okuku nyame nhyira won supi obadwoa agya musomfo mebe tenemu edi dwuma di animu ede ma ye nyina ma ne koso me so me ne nyame adoma ochena e be hia me sori so na akadwa ketewa bi e wo sie die tam kutwanyu wa fidie ne mfiri a bia na abenya adwuma bi e wo dwaton die nim wo benya de pa bi wom abofik som ema me wo ho me da sipi ene enso eye wukuada edne de na kogu akina getuato yeba be so mo pa na sabre de me ton frama na wi me ka cha se apostle be na uyusuo enye ka cha kotu pesa mesrew de uyusuru nyina jai esense nkantete no na ye de body tray ene jabidie ena okay ene mama check am sam fro de ni kama aboa ma ene ye de twi ese ama ye se mama wi ase atenyo me ndaba anofa bia me no ko woni aprise maso ya ye hiro nana se be bia meti ye tumi ana me wo fa send miska din kan wo de kosi wo business ni pakura discount yo de ba ye so ami ko yi a e ho se bebre afi kwa do bubu sam my transaction ho de tobi e de tusia catch off say on download so download tap send or send this camera about simple money and our bank account challenge sempre for any kwada omanya evision lisia na so what you ana so company omo afa wa kom de san and once we download app na to phone in the process we say promo code no but Nhyira FM automatically yeah charge 5,005 euros and you more euros so American Canada yeah charge $10 for free what's the discount so tap send it no fee na akoda ya hey they just say we can tap send tumdika fo ani kiremu ewo blueprint DNA organization na eko na. Are you planning a trip, vacation, business or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Epicent Road, Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolins International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 48 Portport Street in Eastleigh. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Star 165 hash ewo MTN so wodem na wodo hodoma ene unya asema ene wo mu chemu se sika wo de eso asenom e be 17,840 ena wo mu de eboa wo no obusuafo nyina ntino jare star 165 hash na efa ho ekoto man we ensiachi ba enum na o se enya man we di akase no we no a ena ye de nante na ebiai me ka kira wo se se o ye nkwan kwa de eye pomo tomato maize ena ye de eno aduane ama ejare ho no aye kama aye fe aye badua na aye kabehwe pa ntino
pomo no de oyo ba ma wonsa entimi nka bi na sa wode jollof ana sa wode stew ana wode live soup ajai nkwa ne ye de esan so mamnu no kama person say vitamin ne fiber no ahyebu ma se ya atwuma oba ma wonsa nka bi ewo umuka so na entimi emwa yebomu ahodo ebre na no ye wo 60g 110g 380g na 2.1 kg ni nyina na eboa na watimi e de anoa waduane pa pomo was it taste the love na Lawson Herbal Center. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. Emo ye titiriti. Mentumi mpo nsori. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3p garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3p garlic mixture. Ane 3p garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3p garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3p garlic mixture. Wo kotoje ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3p a. Ebejane se hum. Edroyi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3p garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinamu. Brochure for us say yay. Nhyira FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni abroche fo nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba cha wo. Emfa wo ni kra wo fu so. Ya beka me say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye fremuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo wo birthday and say edwe bi a wudie no wobetumi ede afa Nhyira FM so na yetumi ede dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ne abochi fonko a na ye eti wo abochi ba bi a mepa chew wo video and say wo photo shoot to be e de na wo number na betumi dia faso anaso betumi afre yen no 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wo bia betumi dia faso ne wo na ode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo what's on this channel okay ene mama check them sanfro Kaish, a soon top send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Mimrendaba. Ofa, Pacha Mamma Fro. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Not day. Sebaby, I'm to me, and I'm fast and miska. I didn't count what the see will be snowing hypocrite discount. Oh, you're the buy and so I make a won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this come away. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento way. Tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, yo. Tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejia Kumasi. Call us on 026